The government's removing the full licence test as part of major changes, saying it will save time and money. Drivers under 25 will spend a year on their restricted before moving to their full. Over 25s will get 6 months. A zero alcohol limit will apply to people on their learners or restricted regardless of age. Most changes will come into effect next year. Transport Minister Chris Bishop believes it will be a fair system. If you are on your restricted and you get demerits, so for speeding offences for example, then it pushes out the length of time you have to stay on your restricted by 6 months. Surprise at AA Insurance's decision to put the brakes on new insurance policies in a second South Island town. The insurer says it now won't be issuing policies in Woodend and Canterbury because of the risk of earthquakes. They recently stopped offering new home insurance policies in Westport because of flooding risk. Real estate agent and Woodend resident Amanda Newson says she became aware of it when a client found they'd be unable to get insurance. I checked with the Natural Hazards Commission. They really weren't aware of any increased risk. The LIM reports had not changed. There was certainly no flood zone activity in this area. We're outside tsunami risk. So it was really quite baffling. The owner of Facebook and Instagram, Meta, is pushing for app stores to introduce parental controls here, as opposed to a total social media ban. Our government's been mulling its own position following Australia's under-16 ban last year. Meta's global head of safety, Antigone Davis, says changing the app stores would allow parents to give the sign-off before a teen downloads an app. Then apps like ours can offer teen accounts, can offer age-appropriate experiences. We know we're getting it to the right person. That's news. In sport, a chance to open next year's Rugby World Cup with a blockbuster Wallabies All Blacks clash has been passed by. The two teams are in the same group, but organisers have opted to kick off the tournament with Australia taking on Hong Kong on October 1, the ABs facing Chile the next day. Australia have been handed their biggest ever defeat in T20 cricket, just 5 days out from the start of the Men's World Cup. They've suffered a 111-run thumping at the hands of Pakistan in the third and final match of their series. FIFA President Gianni Infantino rates threats to snub this year's World Cup in North America as hollow. He's indicated to Sky News talk of protesting any perceived US imperialist stance towards Venezuela and Greenland falls short on action, given billions of dollars in trade continue beyond the sport. That's sport. Samoa, la le le basa, la le oe inu ole basa. Samoa, la le le basa, la le oe inu ole basa.
fina Imea taulunga Ua mana na ia tele Ona falesa Ua faafua tonu mai maua Sasa sisifa Menta tisila mosa Male katoliko Filetene Samoa ya mala maleta inaole sua le palua pamale sula tonga ya manatua utukula ngatala boine yaso kasemana ufaali alimalu aetile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so teifi filo malu Ole tu filetene Samoa ya mala maleta inaole sua le palua pamale sula tonga ya manatua otupula ngatala boine yaso kasemana ufaali alimalu aetile fa Samoa wana ole nanu Mole so teifi filo malu Now we are Emawale poto sili Awane ia oa ona olo Lua ia sili lo loto papa'u e tau fono lo uie afu sio ufale o tau patu wale ila lo utino ile namu ayo te usulava male fia tali ilangi ayo so manuia o tale ni lava mea uma e mai le atua o tale ni lava mea Te wha atu i le a onga E whai uma e tamaiti o uponga I le uli o si o upau Ma o uwai e papala i le namu O alofi vai ma fia O se e vai o te lenga fatia Si o ulu e momo e tutasi Le moa o le whai Si o le moa o le whai Wale au tau mawhainga I se a o ngai a pia Wai ulawa i le kolisi masani Le maumanga sasa le tonga whai O le sapelu lava o sia upeni Masia upea tau ato Le ie la sao iuta E tu si ai o le lafo Le ie la sao iuta E tu si ai o le lafo
se senga ai tau le fetaui I le fufusi o si o fuae Ai le ai oni o se vae Si o miti a futau le ofi O sili ai ona oti Si o miti a futau le ofi O sili ai ona oti Ngilo uolanga Te tauna fai so ainga Popo le vale lo umafau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La umalo me aunga E su e ai se ava se ava All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima ivokuru amo. Le chamber con la wanti la radio Samoa le divango la Aoauli la so lua le dia so tolu la basino February lua fil no le was full mal lima miru chute ne le July lua orisi fa vi fianga su I fe filoi le divango la Aouli pe o sa fa funga ai te tala le tanto ma futanga mai vans pai lante fa pe foi e tomate malasunga ya wino e pe o fa funga ai le divango la Aouli bainta wantu I fa fonto le tanto ufisa e la le si ku ai fa manu le si tu lo va pe ona ngi mari me savili le divango la Aouli ai ona makwa vela sole io tailo ile topi tonu e le ngata o le so ai fa pe foi le po ona po ile ko inga vela le fianga yema tanto ile ngata le vela o le au ai fa pe foi le po oka e se vela ja en tano sia o lo so long le linha fofanga o le rik fo ivainga o le so ile fenga yema nga wenga tutu be faiva lo filima o lo fa wa wina o nisi le manual tanto tro o le foto amtali po le July tolu a fo le lua ya a fo le tolu nga ile fa ya po le fia fo ya na de tano sia na wala vala malo lo io ya so tanto televo si pe fa mai nga le nga ka mai fasi kula ki mano lo ai ko ana I lunga lu mra ko o le vete mi nei e mo mia ya le mano lo voile ya mi se lava ya ba fa yo fa le tonultino ya fa yo fa le tonultino o loro winga ele fo le mingo ya ka ko fa yo ngai makwa I ma loski a lo tino so le jo o ya le asita le fa malawan tu tanga yanti ti pe re yelo to ma tanga mai le down le la se yo le mai fo stimulate ma wan tu le tanto ma tanga to o na fomo ele programma la Aouli ma Fofogamua ye se yo le tu la ono le fiana nei mai le so se yo le so for rail wa to se ai fo ye le fionga ya le anto se verma le programma la nga I fo faiva e wa fo ni se fo fuanga pe ona fenga ya to mai ele navi is vol lo winga ka ke ma fuka kwar ke mingi se yo le tu la ono ile fiana nei le ba fu mai le vosenga ole ausa le vi wono pa ya le tua o lo to suina le vai lo le tono so se fanta fai to lava e fa tarvanti ya to le rivango la Aouli ma lo le sai ma lo foi le fa ma los ele u mianga ko kambo mai le masino januar ya le fu mai antu le Samoa wala to ya o le masino lo na lua o le to sanga
Langa tui leo pa anga masani e le tātu wala leo tabama tina ma tutua tui maile muli panga i tono monta malawa e va tala whantu ma wha malo antu le tautua wha waule rei le radio Samoa tasi lima eva tolu a mo o le malo siuludu talo si o le dawa toi mawalo malo si toi taliwa tuai i ngā luenga pe o na tofia iai e alo o taupa ia malo o tau maru e langa tua voi lea e whantala whantu i tono siu tātu wa tunu i Samoa le tātu whaasilamanga ia i tātu umalawa o le mafuta mai e lunga o le tātu wala leo nao le tasi o ono tesi ma le tasi i le whamole i Samoa ni te wei fiu e su e nei New Zealand i e le ai o Samoa le whea ka koi e ngi New Zealand ia au la mai ala wa tune in app i lunga lau telefoni whiawe ai whaola i la wa Bluetooth i la wa leiti o le tāwale ia po lau si pika fo i nai le whale na pe iale te whanongolongo i lunga le whamole tu whea tu e Samoa ia lau te umi fu stemio no tu o lewa onga ale whanau le reia so lua wa matafuina pisi a onga e misi a onga tūlanga lua le ia tātu kurupu fui e o le Samoa tonga ia maoli fo ia marisi fo tunu le tāpere ia wale wha moi leo le Poli Festi le rei fo i tausanga ia wha pāleni le ia o wha tasi ia le uina o le ulu o le sa ma le wha kaupaki ia male vai wha le reo mea o ngā tātou le whanau e na ding tei foi ia wa fa kele le siku ia e fa le kongo ko se siku ia le da ia e fa tala fa tu le riva ngo le Aoauli ia ila to wi wa ma futa mai fa fo wina tani yelu ia la nganto leo sina leo o le pa Malaysia mai sini bala inga ia wa mai le tau ya tu tau si o tau wa musika malu Jane Bastion ia malu so i fu Richo Sifa e belu so ya giano le lofio le si foi le Java ia e pito i silio no sta i tono au kilani ia fa tala fa tu le rivango la e fia mana mai le upuna le Java ia a fa yo nei te Samoa nga ia le mai ia vale a ronina ina le fa le talavai a fa yo le te nei New Zealand e o si uso ya giano mapuli mulipola Wayne Lux mana lamba le winga le upunga le Java ai koe number 1 fu Fausa, fau ya tele. Fausa, fau ya tele.
fosa, faulau fosa, fau ia tele. Faulau fosa, fau ia tele. Faulau fosa, fau ia tele. Whaafianga o le rivahenga o lea Aoauli langa i antu o mantua e piki le whanau a onga e ala gantu vai lea o le whianga yeima le whaua wina o ngā ruenga tūtuma whaiwalo whilima whantunga e mai le tanti ana bani Samoa e peona sa e whaafunga atu yang Jemnei o lau whaatasi melasunga ya Victor o le tautua e malau o ranga lea le Thai World and Auto Limited i ona lala i lua i Otara e waha fui se whaamaratu mo i tātou le rivahenga o lea so talo wa Victor malo ngā lui Ya, pataro pagmaranga paralo ya ila to Fofogamua maro la mana sa imaro fento to tino la sunga ya pataro poilo to poina Samoa mo to malawa tama na ma ya isi fuma na mga ninga ni tuna da uli ya malo la mana sa ya to ya maro fo sa pai ya tanto te tau fai fa malo la Victor wa yi singa swinga mai la sonna file so il tanto o nanga Ya, kira lawa swing facing a piece of winging around. Or swing out there. Along wing a Kelian Kemike Manolo and Afia Walelas Kemike Lanching it down. Yang kung ulang sa rekau so sekim ke malolo ni kusaro se feorolo ang aking ay rogi Carlo fai kilo umalong ka kalangonga lo ko wa inga wero ale o kaya o fa mai rumpa Victor ya lo malolo so mafofau ya le lei malolo nga lo malolo feiva au mai ai ni fa matu po mo na va nga wa fa pa wina la tuta ya wala nga yan tul pa yamal malolo en tulu fa nga inal tutu tua Victor ya fa tai mandi mama no amasa kire mate po pesini mantuole mato pesini riva tasti do sala fa ma po tiso de sala fi se terminate mo sene cho sia ta chiro sa il mate pamu ya fa nga no airport tax ya kola ya koika ya fa pelo moso e koika ya fa si tono tatua compensation ya disi fe uso plan sengal venga yeso son mo natulanga ya uktura fongesi to suliva sala ile sene afa pelo de anga to le fura mo kesi ya fa malu dratto de fente we feel tamanga ile anga ke waliki ile fokesi ta ku ya mana tawala vole kacho samale mu ya so fokesi ya so fokesi po uma te we feel ten leva tato pambu ya ole ngalo ya do safma tanuma tu hoto na mato se ya changa va la mato se ida ya so te kasi fala de ta semalo ile asonga fo ida aso mo ile ma tato video sa mo ya ai mane mato fare sinia ole mato tato se suma ya fa lero sa kasi mato sta na go ya fa sino mato di pe ya lo pu service ya lo check listen service o te pale wofa ya rate na ko isa wa ta forma la so maloro ya la so lei veke ya le la volta me le ta bali ke sia ki vai na umba te se me fa de tonu shal kin mo di ma ta bali son sangale bo no na ta wala ya o rate fe na sia di lo sa patina ma ko listi do inisi te inisi mo dunga ma te podi lift le puta no como se sta vale la Tata folea, tata refresh, refreo, lowing spring mo tata spoka, tata scanner, afa feo, fale tonu le ta vale, inche light, morio sa mo ta sport, pangaina mas scanner, fale tonu le sa, yaro e maru, pento feo ya mato, afa feo, como ko siaki vana umaya, pento sa malavar le ta vale, ile mato parisilia. Mo ko mato ta vale fa tau, ya sai mo fistiringa, ta vale fo, ta vale tuai, Asta vale haiket sera pies ole Honda Rit ole sera aqua asta vale haiket na ole mo termine ya sera pesini SUV asta van asta fole asta four wheel modified asta for maleta se chai ila vata fata vale forenta Hilux Nissan manalisi umanateu a culpas no como faci a tomar faz uma tuia
Whapea ke ua I le mga o se kimanga ti I runga mato ta awa whātau. Ia sau lava oi a whatu kilo ia nisi whongo tia mako wati saifo I le mako whae mea kia tiki lava oi. Ia whaki I lau tāwa le whona na ua whātau. Ia so mai ia amaro le senu turu mātinga lo whanstone a paraiso sa I le mato ta awari tue ino ka wari tuai. Ia taria mato watu sa ta wari. Ia vidi man mato no mea. O le oiva le fitiwha te lodo o mose soson le mato parpau I le tātusi o tasi fitu suru peito o tawa pa upou pa tuai kako se kina tia masa mai se sulima I pa ire sai sa luas funduanga I dunga mose sta avale la se langi se sai o ia matau a peche da mutinoa ia amade sta avale tong ia sau marai sta avale pa kau ia fiti la oi ona le luas uta la te mini de yaso ia hurido alignment ya ke su kwa fare ta vali a te ngai to motino ya a mai kong ta vali o la vanga yuso Samoa I ta no so sanle na tuna ska ki umala a po ai ku kasi po ali wa ya kulang ta pena I pa wa ora ta vali strida wa I ta ko ya line ya su ya po pa na ta fo la to pa ma sa po ta to pa mo ko vili to kasi to lua ngai lunga to pitu so se kana wa mo ya ma to a nexus ko hamba ma le ku se tana le I fokata na temine I le tato papa vini mai mato no mea o iwa rafitasi tolu o se sosuan le pete suma fo I le mato tuatu si le tasi I te suru peto a tau ha taila wa fonga mua man mato nota I manuia taila te su tome manuia taila wa Malo whaptai Victor ia o le arki minga lai malolo e ngiisu ore va ai kua yo fui Marital ia o va te ore pa kongua ia sa kare se kadimo ma ia Victor ia pe ano faiatu a molonga kala koela ala foile le kolosi le wan ia me fai wa I ma ia filo I kaya manuia ia ngā luenga whenga Victor tātou toi whilo I usia sol niwa ia so au ia tātou rai pēa se mani I whakaimlau no te whea ia so I fo mai manuia le sungana ia Victor wa vela voi ma whukantau molina o le tautoma launanga a le Tire World and Auto Limited I nā iona la lai luai o Tara o leo wa toi lusfulu vanu minute o na tā leo le tu la e tonu le fo I vaengo la Aoauli ia se teimi tātou whiloa ma le fionga ia lilo mai ava mai na vaile sui o le tātou wala leo lo ngalue puna wai mai tonu o le tātou toro I Samoa Radio Samoa Taslima iwa tonu Amo Saleu tongi Sauna alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna nofo Saleu tongi Sauna alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna nofo Uti imayo utino Uti ifamalilo Betova na male fale tua Laukele salilo Samoa eo maya tato fia Fia ua taunu leli Poto za fatalitali Sama se pea, le nofo au mau I le lau mua ai aua masamala me I whati Tau ina ia malolo Ina la wafi o mawha a pea si o sinima A ia whaia Samoa no whanau whamaoni Ele umale whasalu Ele umale mo o mo O le ko vanai tau
male no foanga sauna e no fo Sunga o whenga whakao e lo kawa le fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa o tau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhi a ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi lima tasi, o lima. Wa whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga le lei mai. O lea wau whantu e le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le lima tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua fo i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu lima, fitu valu i wafitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu i wafitu, mo se avanoa o lo walo. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo.
Tupulanga Samoa o Aoauli atunu e mamao ala maia se I fai so tasao e tu manu ai le tu longo no tao langa tupu a eto e tau fono lauanga I fanua ua tiua I ta ua paalo alofa inai matua tala le toe a ina sole alo malu faiva tautuana lonu maainga Lo ie faitanga ula fala masi au ata Lo sei puletasi ole au roma iso ama Ola wailoa ole samo lava Tautuana le atua lo tata iala Lauanga I fanua ua tiua I ta ua faalo alofa inai matua tala le toe a ina sole alo malu o faiva tautuana lonu maainga Siota atunu eleilo I le faafanua a olau finau uailoa I ta ua malie ua malie malo olau pulelea ua malie faasao iyo lauanga I fanua ua tiua I ta ua faalo alofa inai matua tala le toe a ina sole alo malu au faiva tautuana lonu maainga
si se lava ua e o ti se le mana o li sa pasui le au ngai o mai le na sala Ale temelo la wan tele radio Samoa le vang ola uli la wan toi se fulu mala fa minute o da tale o le tu lai tolu e pe o da was stimi was sola e ma wala tanto o vado ma le fianga ya lilo ma yava mai da vai le sui o le tanto wala le i Samoa le ding fo ya woli o le so lua le ya so tolu o le ding masina o February lua fe luono e vi filanga o le ma wala tanto filo inga fo le ding vang ola woli ma le fianga ya lilo ma yava fa tan fan tu ilori ma yava ma lo fe il fiva e ma lo foi le tanga tai le ding vang ola so ma lo nga lui ya le lo fo le tua Fofogamua o tātou whaeroa iai lungo nuu ai le o tuo nuu, pe o ia upo le tātou atu nuu, ilo nā ngalelei, ila na pule whaasoa, ilo utu soifua, ia masa tātou wola vai vai foi, ia whai e o na tātou whaatau nuu le nei pol kalame nei aso, a tālo whai lau tau wha, tu mai le foi a wā foi le Radio Samoa, ma ana pol kalame whanga solo, ia le ngata foi lea o le mai moanga le tātou atu nuu, ilungo o ngangalu le ea, ile nei foi pol kalame, ia whamalo atu Samoa lau tāpua inga, lo soifua manuia, mai se lava le nei foi vai tau, o tātou o mai le masina lo na lua le nei tau sanga, whanga solo ai au ngalu ngā masani ai, i mea o nopia i aisio tātou tunu, malo lava le, whamalo losi, ile nei aso, malo foi tawa tai. Tātou te tau whai wha mano lava lilo mano le tau tua ia mano whai le wha malo si o lewa tātou o lia ia le masina lo na lua o le nei whai tau sanga mai tau ina lilo mai yava suia inga o le tau mātou whai si vevela e le nganta i leau a uan watu ai ma le po o le ale tūlango ia le tātou tau ina a mi se le tau whai atu nau i whanau i leau Ia, sa iai winga lo wā o le tau le amtanga le vai aso fa solo mai fa ai unga o le vai aso o mawai atu nei ia se ia tātou au lia mai le vai aso fo ia na iai suinga ma le ale o le tau i tūlanga fo ile le mamafa o timunga ia ai mai se ai o le savili ma lo si savili sa tu mai la la ta inga na o ale levo o le tūlanga fo ile le o la ta inga o fautuanga ia ma whaasalalanga fōi ma le whaalawi loa le tātou ofisa o wa aitau i le tūlanga o lapta inga. Wa e pēa sila fia, e al mua le whautuanga. Ia e iei ma le sāuni uni, ia e iei ma lapta inga ma mea unga whapena. Ia o lea lana, na o ai le lapatai o le tātou atunu i le malolosi o savili, i le tūlanga o le mamafa o le timunga. E ono iai e no fuanga e lolo vaia. Peita iane, o leana maua nei le tala ina ua mātou tala no fo i le press conference ia po le whonutanga. Ma tu tala ma le au whaasalalau a le vāenga fo i lea o le komiti o whaalawlawe tuku whaafua sei mātou ia. Ia walatou whailoa mai e fo i ele fionga a whaese Dr. Ia ua whailoa mai o le tatou vāenga o le vāaitau. Whailoa mai e le tūlanga tā ua lea o leo tātou watunu, ta oto mai ai, lea sa fiai Samoa, ea, o ai la mal tūlanga whelele wa mai whawhautuanga wā lae, e mo i ele kilia tātou, a o le i sauti o tātou watunu ui ale tūlanga lono wā le sa ufuti ai, a o la pata i pēa ti munga mamafa, ea ma nofuanga o lolo vaia, a e whawhatai le lofo le atua, Fofogamua, o le tātou watunu, le taimi nei lae ma ulu a le timu, ele o mamafa le timunga, ai ma ulu lava na mai foi mai fautuanga le New York nei ina ia mawhai lava ona sila foi tātou atunu si kama iki mamafa marika imingi lolo vaia e o foi lai i tūlanga foi o vai tafe mi tūlanga whapena ma ale mo le soifua o tātou tangata ia lea na tu mai ele fautuanga ele so e pe ona ia ele foi whatatanoanga Fofogamua Neli, mano whapta ia tonu stemiun toi whalau i te lela ia leo le whatatanoanga lea ma le pulenga leo le vaenga mo whalavlavi tutupu whafu se i tono le tātu tutupu whalavlavi mātu ia e pe un tule mai i lea fo i vaitau ma le vaitau tono le tātu tutupu a lilo ma iava ai
O le tatu wanga I fo ilele le famni nonga. Tatu talo no wa le wa e a onga. I le banda upulena e silingi ai fo ile fionga le li pale mia. I le nava yasu o tōne yatu le au fia I le vaenga le o le One Government Grant. Ia wasafa talo ina fo ile fionga le li minister o mtanga alwenga wa onga le nava yasu I lunga o tatu wala leo. Le fionga ya ai ono Dr. Ella Kekeroma. Au fia antua I malamata upulea. Ia o le o nga fua o whanau tutonu o le tātou utunu. I le telo tausanga o tuana. Sa whapele au na onga. Ia whanau. O nga fua o nga tūlanga mo momale o nga tūlanga lua. Ia o le nāua iei male polo keti leo le miliona tā la leo si tia nei lunga. Ia antono naua tāua o fia antua I manai whanau manai yalofo. Ia o le tutonu o tātou university tono le tunu. Ia male fisili fole li tula I mai tu o nei me vape a faila ya o nga fua whanau le o nga tūlanga mo muamala o nga tūlanga lua o mai fo I le university o nga fu. Wa e la mea mātua o whai. Ai, o le fisili le tula I mai le nei vahengo le Aoauli a lilo mai awa. I teilo I sau mai tau ma sau wha fonga. A wa o le telo tau sanga o tūna I atu. Sa wha sa fua ia manta pena e le malo. E tau la mai le mantanga luenga wa onga. Ia le wha sa fua ina o le seileni lea. Moa onga e ka le siama onga le malo I te tonu o le tātou. Tano, I Jesus winga wa I le lufi na o le seileni lea moa onga. A misa lava moa onga le whanau wa e mai tauina I tonu o le tātou. Tano, o lilo mai o. Ia, o le tūlanga whele le lea o na tā o I le amatanga o le mata upu. E pe o na I le whatatanoanga mle fionga le ni pāni mia I wai aso umwai atu nei frontanga mtu stala. Ea sa awai fo iai o la ulawa fesiti ea o le wakelenga pisa o ilunga o le social media e tūlanga fo le o se whamatalanga e whapea mai ua ave ese le a fo le fund le tita ua le OGG One Government Grant Lele usa le ufa mai ua ave ese o le sawa ilo tua ma le si whamatalanga whai mai a la ua sos mai ia o le ala amata o I fono fa vai e fa soa mai I ina le fund le sa ma sani ya ona bala au mai le malo ia onga uma uwa onga uma ia nga ia tu saini mai le sosoani le mo wa onga o se tupetele ma o se sosoani tele ya onga tu ia onga le malo ia Fofogamua wa te dor tele au ila to ia nga e saini ia le sosoani le ale malo mo wa onga o komiti komiti o onga ia male wa onga o na ia onga fo I tu maoti onga le lotu tu maoti onga fa la tonga tu maoti ia nga ia le pule ia o I foi la ma tu foi na ia onga ia le pe o tata wa onga le malo e mo ia la ia le backbone malo si o le malo e fa langolango ia onga le tata wa tunu ai onai onga ia tu mauti pe e fa wa la to ia ma su e la to seleni ale la le pilo to ti e fa ye me ia ona to e fo fu la ia le I sesi su nga tu pe a wat tong yo fa ya onga o la fasidi o le na tu sa wa tu ile a fionga le ni pan mia awai o le mea fo ia wasila fia le tata o tunu ua mai a fo iona na tu mai o whentaa fo le awala mātou anga I minsta ai o le tūlanga na le na fia mawai o le ala e wha manino mai e le fionga le li pane mia e le ia ve sea le grants le ma le tatou malo e le ia ve sea o laes e saunoa mai o sui le whaatautainga e sui le whaatautainga ma o lo iala la o le whaatanoanga I le taimi nei la ua fuafua ai e sui le whaatautainga e mawhai ona whaasoa mai ia e o saoa onga I le latou fonu whaavai e whaasoa mai e ina ia e iei nga ia ka follow up questions ia po ata whesiri tuli loa na fia whai ai pe au fia I titono le tasi valu miliona ta la le One Government Grant po se tupe wha popo po se tupe wha popo I lunga o le seleni na pea Io po se tupe e wha popo mai ele malo I lunga o le seleni lea na ave wa mantua Fofogamua ma oti mai ale wha upunga le malo ina watula I mai 2 miliona mo poloketi o atinai I tu malo mali
2 miliona. Le ala fai mai nei just 1 miliona. Ai o le fesilina na o fia tu lua. E ele tu langa foi le fia la paseni. Pe a fai le o fia il ngole. O just 1 miliona. Wa foi. O tele la me ya wala il ngole just 1 miliona le. Mana tua foi tolu 2 miliona le wa allocate mo le fa so ina mo tatou tu malu. Se lauli mas furu mai le pepe tau tanga tua. O lunga fon fa vai le sa vai. O lunga o fon fa vai. O le mea lana le na lai ona pe e nei fasili fo ia tutula o le tala fiangai. O le tala fiangai o siringia le afuanga mai le whamtalanga no ua luatanga. Ia ilo fa ala le telefona mua e te tau ona o pui i lau sos. Ele mwhai ona o le mea piko i silinga ka ua ile o langa le tustala. Ia pui ile na fo mai le whamtalanga. Peitai. Manino le mata o le vai whalau telenga, le ala fwere nana o whaapea atua ila o tala i le fionga le lipanemia. So o le ala le o avesea, wa o lai manino mele sa nonga le fionga le lipanemia le o avesea. Ai o le wala asui le control. Lona winga o le asui le mea e ala a ngai mai ai, le wha asoa soina. O loa i le press conference lona lua, le fionga i a mulpola anarusa. O le au te maa wai le wha matalanga, e whaapea. O lana sauna sa o mai le fionga le tamai tai minsta tupe fapea ele o ave sea le fan lea ma ele o ye foi sea la ua mautinoa mfamaunia e tufa ese mai ele fan lea o lai allocate ele o ave sea mai le I fea lilo mai ava famulmul ele ia ave sea le malo o le tu ma wale one government grant o lai ia le lato fofanga ai ele o yai foi se tu langa fa pia o sui se me fa so mai ai le ai lai allocate kwa ila lo le kai miringe I lalo le office wa onga polintanga wenga wa onga e fa so mai e te nei o fa mata langa ia na tu ina mai ele fiong le palmia o lo o ile ala o tonu ia fa tino nei le te nei lai yai fa tata nanga o la u ia titilo o le la u fa longo le fa mata langa o mawaina o la lava lai e le ofisa wa nga so fia fa la nai pulea onga ile maninonga le wa yai mai le fionga I tai minsta tupe o le mele e a foi nei e ta wa o lea o fai mai ia le saunanga a le fionga mulpola ia o la ia ele o avesea no winga la ele si tulanga fa pe o avese le tupe le ai o la ia o lono winga la ia e awala le fa poleina tanto I tu malo e lima sul matasi o le ale tele I se le ni le la ave ese me tono le polokiti lu miliona ia awa fa tatu tena manino le fa manino nga le tulanga le ona lai tala no ngal malo ia mantu al malo e tasi mai e fa talanga tatu te mo le la usa no le fionga le tame tai min start to be ia la I me le mal fa mo le lo no winga fa so mai la va lo ila lo la va le mtanga benga o ngal tulanga le so swani le fomo lele ma lo fa tan ye se tanto tali la pe ye se development pe ye se tala e se ba il saundanga le fionga le tomita minister le o mtanga benga o tupe en tanto toi fo I mai la li lo mayava te ilo ye so mai tau mo sa fa fonga ile tolu se fulu ma le 2 miliona tala lea e lufi ia mo tanto uma ia mo tapedanga ia mo fana wile aunga e isa vai na voi le tanto se leni pe o ye se mautino o ferme a mai se leni le me le paquete le malo ia pe ave se me tono le tanto 2 miliona tala al poloket ia ole nawa mai asa no foi le fionga le lipan mia ma mantua o le wa fa manino me le lipan mia o le wa nga ifon fa vai e fa pena ona tu sia uma ai nga umba it's tono no ma fio anga mo le swani le ia ma o le sauna nga laval na le fio le lipan mia ia la mai fon fa vai fa so ina tu pelia ia o le tu langa le na Fofogamua ele o ia se tu langa ku so le ile malama tu ia o le fa au mai il fon fa vai lo no winga ia o le tato malama umai le tupe e se lauli masfulu mai le pepe tau tanga tamatua ia o le fon fa vai la tu te fa so mai amo tato lo no winga ia o le malo e pule me uma
o le lawa ang mai la to fatsau ile wasa yele fasilingia fo sa fasilingia fo pe tonbul me sa wai man tu fo yele scheme ale no pifa fa pe ole back to school ya le la wa sui fo yele malu ya wa sa no fo le fiona le ni pa mia o fo no fa vai o le afatino ile au mai ngole so swani le mo le tunu Lele, ja, maar no fa tai em faila no fa pe antu le mai ava ma fa pe fo ini manan to le tantu tsu ma ni lan tu filanga lo no winga la ile ko a ko la ka ko 2 milion ta la len fa pe na o polo kit ya pe me na le tele e fasi le fo e fo ini manatu fa ali onis ai o le tawa mai asone e fe kai si fa mai o tele le fasili so o polokets o tele le fasili so o mafai mai o ma fon fa vai mala ai vai e nunu le to au pe ale manino mele fon fa vai esa langa o le kupe taua le avatu mo atina e tu malo e to taua na manino le fa ngalwe ina lua e 2 miliona na o fo mai le malo ilana urua isau noanga e ave itua e fa so ai I poloketi au o atina e mo I tu malo te tas o lona wingala e mangi ngonga foi le ka ko funga mo e tawa na manino le tawa na manino le nei tanga tu malo a wala me nei tupu mai ai a fai e fu e kula I si polo ke ki e fu ko ele malo I lunga o le tupele nei fai lo le o tu fanga I tua ole a tole tupe fai lo le tu fanga I tua ai le au fia I sangata pesili no oi o pasel 1 milion a ese va ai me eu kupu mai nei ma ele ako ai ni na manatu ole ai nai me na fa popo atu ai e te taula ona manino ia manino tangata uma a fai ele se me lenga me uma le fo mo mali a fai ole no mana yo o fa na ole ale suma lola vai ese mai to pele to fatu ai ngai mai to poloketi that's another project ole si poloketi le na so mana ele ai ia manino ia sa ole le ona langa va ai oi e o mal fa va fa mai ma fai mai ngai foi 2 milion al mela ku fa male ale au mai nei ele la pe o tulanga nai I nei te fo fa pe ole facility so ma le tela mana tu fa ali tulanga le it's tau on tato manino mala le it's tau for your office so langa na fia mala nai tangata ile tupe o tulanga na ai le fa pe o se facility fa pe so o ke lo ka po ale ai pa manu wa tu le tulea ai o le tulanga ta ua ia tato manino langa ye le upo Samoa mawe fa lele mawe mai tag mali I want to say al tato watunu ule upu na al tato watunu fa lele mai tag ya o ya ke lele ale mai ka lele ya kwais so it's taula na facility ya ina ia mafai ona tato fe mana a tato mala ai ifa pe wa yo fa onga ye fa kai le o mai le tupe fa onga mo le e wa onga al fanau partai ai ia manino mala nei yon mana ia le o uia wala vale tali le fiunga ile el sama tai min stau tupe e ma wasi to mo sia sos na fa pena ona sa ile mai e ma tanga foi le sa na ngale fiunga le pan mi ola foi e sa no mai ia la foi o fatatia to la tonga wenga ia ai tato talia langa final say po le alo tato mana e final say al malo na te fa so mai Fofogamua ia ma la tato tala muri foi o tala na tato tau ave le lik ma no fa tangi le mai ta ola sa ta fa te tato tala no ala ile tolu 2 milion ta la se lauli mas futa la ale tangata I tutonu o le tu malo a minga se ka fokai ka I lo tu malo fu o le ka ko lo la pa no ka renga PCA le na tau sanga to na ya tu pe fia sona fa I le mo pe a fe onu se lau pe a fe lima se lau pe a fe fitu voters tangata wo mana lista tangata palota ya analua ia a fe da ola le a fe onu se lau voters
Ia. Paatele ia se lau 50, lua se lau 48. Ua e kanongoa mai a kuaka milionga le wat. Ia, ioi. E mantua la e Fofogamua. E le au fia le numera na pepe mea, mai la tau tamaiti ia e le io o le age, le 21, e palo kai. So ai tilo la le numera ato ana lua whataita inga. E le kakau ngā wheo mo se la. A wheo no se lau ana o tangata palo, lo na winga la. Anto i sui la, ai tātou tala no vo ile le pe tolu wafi. Ia pe tolu wafi, a whaila pe tolu wafi. Ia, ona e tilo la ia, wha se lau 50 wafi. Toi 50 wafi a familiona tā la Amerika ko prokeki. A o le foi la ile a vesea i maltatou se le ni foi le mo pilia o ngā o le whanau ma le amatanga leo a o ngā lilo mea. Ia, o le mana tua foi e polo keti na whata o toi tu malo. Le mo e le susuani mo nei whanau. Mai se a university, e te te le ia pili au mai ta i wafe, afe mon tupu i le foundation, foundation ia in US. Ia ta i tolu wafe i si pili a unga, ia ila fofuanga na mate o whaia foi i le taimina e fon whawai. Ele o le tukusango ai tutongi a toa le pili. A whai ke lak malau kolu afe, ia, walawa sina mea be a whao nā pili e tongi atu le fon whawai. Anu o isu ele simea e kong, se i wha tof sia, ina ia tof sia, ia sa o le wha awale kele pai, e le kiki la whai. Ia ma awale tau sili e kukong, ia le pili fiku wafeolis. Ia e whaatua na i le pili o nei whanau, ia e whaatua a matala tu wa ngole, o le tūlanga na e tāua. Ia e whai e fon whaawaila na ia whai unga i tūlanga whapena, pe o na tātou ia e li Fofogamua. Lele, ia, malo whaatai a lilo mai awa, ia e se e alanga vesidio le fia mana malama. Ai o le si foi tu e tauna manga whangawhai i tātou. E wai tātou te pē mai. O ai le malo. O le malo ka ko umai e i tonu o le tātou o tonu. Wa o laula whunga ngai kokongi. Ngai wha, ngai lufi le malo. E whai ai ana ngā ruenga mātina e i tonu o le tonu. A o lana visili tangata. O loo au mauma tongi langa lana la whunga. Tau tua ai tau malele antu i so se tonu o le lala. E ala ngā kaule visili so ta i tāna vai ngā lilu mai afuka ilo e i sofi nangar. Moni, vai oi, e lava wa lama wala pe ke mo se me pele ai a mani no lama. O le tulanga sili na whaaftaia. E o foi la nei ele le a foi nei le faiti o nei tatu tangata mai fafo. Na fo e ilo la tau langona e tu ina mai ina ia mfai ona mai nino se mea. Ai ale tulanga foi lele. E awa ona tātou si pel tātou malo, whatatia mai o lātou fofuanga, e se foi whainga malo ma mea o mai lātou whai. E a ona tātou pāwa ai lei atu iai, e ma tātou li poti atu mor sila fia e tātou atunu. Lele, malo whaatai a lilo mai awa, ia, nei te wei si vaenga tā hua maila mta upu leo e fia sao no ia ia en tātele me antu li si vaenga. Le ai se mea Fofogamua, tu lau tō whāpole ale si mta upe so mai ei. Ia, lele, tā se ea tū le tūlanga fo i lele, e pe o nei ai, ia, nisi o tātou mta upu le whaamsidonga. Ia wai leo tō pōmale, a tonu o le aso na nafi, ia o le dan tali ia le tō tele. A tonu o le tūlanga fo i lele o le fia se ese mai. Mai mata upu ia na la walunga i le dātou sanga o tōna i atu. O le ana wha tali. Ia, o le masidani o Februari a matai ngā lue ngā lwha msidonga ma mou mai lo le tali. Ia po whele me anga iai, pe anga i luma, ia pe i se tūlanga fu i lele onu suia. Ia, wala wale no sila fia, e le nganta ia i lan tolo a fia i mata upunei. Ia, e ole me te tawana sila fia lo tātou tunu lo tele. Nai sa moa maa tunu i fafu. O le ala stūlanga i ei tātou mata upu, o le aso sila fia, i le mena lai ona toi tolo po nisi o mata upu le pe ona tāua mai le aso nafi. O le mataupo le fionga i le alipānemia le sunga lauli al mali toa le watea po la te Schmidt. E le i mawhai maisi, taipei o le a fionga e afpulea ai, whai matasua, e o le tō whala vea li o whaatau malama, o le tamaita i a lise, i a whapea fōi i a Sam masivai, mantua i la tau ia lena mōli ai,
I le case tele fo ile le wa fa penao na mai an lo na suina talia la o le fa i unga na yai la wina le fa i unga mta apule le solo February on na file o tu sala o le wa mako sa ni mako wa pe o le asol nei le na atofa e la wai e peta ia ne ia o le o ngatasi le futia mele e pe o ia upol tata watunu ia ona wa ia foi ia le tulanga o tu ina mai el famasonga ele tu ina mai ai ma le media ai sa fa pe ona fa o atu lo ia na longo ia tu parties na longo tu famasonga o lea o to e finangalo le famasonga e to lo po le to la wina o na fa i kunga le mta apulea i le aso lua se fulu o February o tau sangnei lona winga la o masina nei lona aso lua se fulu ele i maua e matou fo i se mafu anga tala fia ngai walai ona to po na pawata sala tua na yai i o le famasonga nafi ele i ready le famasonga tu ina maila na decision lona winga la ia o le tātou whaatatali le aso lua se fulu. Le na lai lo ona watu si o lau emaili na lafo i le afu nei. I le lo ia, tamaita i lo ia le fionga ia tai malangi le inafo Strickland. Ia i le tūlanga whele lo sinia mo le pe mo i o leo tolu po ia e whamanino mai lo mautino ai. E sa o leo whapenana fungaina i la tau o le fionga tamaita i whamasino ina ia mawhai o na tolu po atu le mata upu e tō lau na whai inga la soro se fu. Nanga tai lo lea mata upu lea. E lua mata upu sa whapena na whaatau tai e le whamasino ngā nafi. O le isi mata upu o le mata upu i le mōlianga o le tamaitai o lise. Lise Marie Schmidt. I ona mōlianga se furu iwa mōlianga. O lo na whaia lea o ni ngai o inga wa tau wale ai nai le swafa o le sa avian pāle mi au le tātou watunu ma ua ona o le whamatalanga i whaapea. Ia sa au ia pena au ai fo ia le fionga ia fia mea na o mi mata awha. Ia i le tūlanga o mafua i le maliu. O le tamaitai polo fesa. Le na pe na maliu fasia ai le fionga ia Caroline Snawa ia na Catholic. Ia o le tūlanga lana i ele mta upuna. Ia sa whataunu, sa apia fo i lise, pe ona i tātou story, na o atu lise il whamasinonga e tūlai, ia o le tālusanga lise na avi, o sini taimi, ona o le fuafua, taimi atu mai il whamasinonga, ona o le fuafua, e au mailana loia mai fafu, ia o le loia sa tūlai mo lise ana nafi, o le tō whamapsua, tani atu i loa, ia o le whelana sa na whapena o na maua le talantu ina atu e mapusua. Ia ona o le tūla i mōli se le taimi lea. Ia ai se ia whai ia uma ia fofuanga ia lana loia. Ia ona wha se ila ia leoi. O le tārsanga le tua fia mi. E pe ona tu ina atu whamasinonga. Mo se taimi foi ona o le tūlanga foi lele. Mana tua foi. O lea ua iei le whaalawe le watupu se tasio ana mo le mau tu. E pe ono iei le sunga pali i sia whikau. Ia o le tūlanga lawa iei. Pe mwhai ana se tungai se taimi. E iei la ma le tala e whaapea. Ia e le tūlanga tālo sanga foi le le ono whaonga o whaamatalanga tustusia. Le nei luma wawa umana tustusia le whaamatalanga sia o le imali wai. Ia o le tūlanga lana ta sanga i le tua fia mi, sifur wha mo le mau, e wala awe leo le mta upu lea. Ia ai sa awai umana nafi, ia mo le mau le tūlea. Ma mantua o le hearing le tu e whai nafi. Lea la watu e tōlo po ai lo e le whaamasinonga le tūlanga lea. E na ia e tu saila o tūlanga o tu inatu. Ia ma ai fo le whaamasinonga e tala fia ngai. O le recusal, o le recuse ia le tamaitai whamasino i antalasa sa anga. Ona o tūlanga whonga mo mantofu. O lea handle le talasa ia le whamasinonga le sa umanei ona se usreina le whaatali le whai unga ia lauli mais. Mari. E la vea ai malisi. E la vea ai mal tamaitai o lisi. E ai foi le si mata upu le e anga i mai. I le vau fia me la fo i ma lau. Ia o le tūlanga foi le na le e pole. I le tūlanga foi le lo le i si mata upu lo te ele
ele a foi ni ele Tamai tai whamsino. ele sabai sai famasino a ole ia tulanga ia pe na au mai foi lam tau le lau fa se ese na ia a le lau a ngai mai ia le fionga la toa Rosella Party ia ole ia tau a ina lam tau pule le so luas fu fa November ia ole tau sanga nei lava e ni solo fa pe mai wa makwa mama o kele le mia menga le ku le mo fa lo fi ia bai ole ka lena le ko ole ka lena fa tatia al fa masino ma kwa ko mo nga o are ka lenga al fa masino nga la ka usanga ia June ale le kai o ia te se mar ko usanga len kengi ile fa tulanga nga o mata upu e ilo mau ia mata upu fo wa tu inatu fa tulanga o lona winga o se tulanga fa pena ilo ai ia ma tulanga foi lele ole availability ole lo ia lise ia mai sei foi o le tali mel fa masinonga wa e fitali ia il fa masinonga i tulanga le aba tu foi ele lo ia a fiame i tulanga wo ile sia la to mo ma so e take la le kain e kele ar tai me fa nga yo mi fa ta val vale me umaya ala so los fu fa November to sangi ia e to e fa pena na ilo ma won ta pula Lono winga la folinga mai la taita tau mate tu ia ili lo mai ava fo ilele ele umal tau sanga nei le ta pule e fa wa tu lava tau sanga fo kwa ia o le famani no ngal mata pule ia e fa wa tu sanga fo wali fo mo o le famani no ngal mata pule a fiami ia e tu so le tu sia lise o le tu si wa le fasini ngai ni o le tu si na tu sia lise tu fa tasi fa me wa ia na fa maoninga ile awai ai o le fionga ia fiami ile maliu le yala wa mafua ile maliu o sinava yana le ana tu si ave leo ia male fionga le malo le ana mafua ile mata upul nei ia ole tulanga foi le e auna su am sai le lawa la yona mai ia le foi lawa la atali ia le sa ave ma pale mi o le malo Samoa e tu sai foi yo ana mau ia wa au mai tu ina tu lungal famisno Malo fam tanya lilwa yava mo le fam di donga o le vai ngol tantum tamp. E ni si vai ngana tulai mai le fam sidonga na e mai tawina le son nafi pena le paulea le wa fa wa le so nga le ngal fam sidonga. O le tutula i onisi o ila tau ia o mo lia na mawa i os fa inga fa ia leo le tato mata upu i drugs. O le wa matan tutula i le vai ngana mai le tausanga le ntene. Ya, wa mata na tula i se furufitu le mawana tula i nafi. O le tulanga foi le Fofogamua o le taua i le malam le maanga o le tata watunu le fa pelo akula e no fa mai sa o lalo o ia la ave loka sa tulai sili mai fa masinonga o amolianga i le tu leo ya wa molianga le ko leo e kilo fa masinonga fia mauia i molianga ia ya ko fasili mai o molianga ia wa fa mautu ia o molianga ia lewa mautu fai e ese me fa pe a prosecution nei tu leo pa mole la wa fionga ko fa maui mai a fai lima molianga ko fa maui mai ko court e le lava le evidence e langolango le molianga le ia na mawai le lua fa pena ia kolo akula vai asolea ko a mai le pepa e final le mai ai e lua molianga ai le lima ia ko wa foi le ko ku ai le alunga me ale na take time ia ku ko la ia le fa mai lola ia le lua molianga o fa mauni mai le tamna sa lo ia pe tali lo yo molianga le time nei fa mai lo kakalea fa mole su ela lo ia e tongia o lava pe fa mole fia fa sa uli call 8 ia ko e kolopo akul vai asolea se ia lu kamale apalai o mole call 8 a fa tongia ela ko e kolopo se ia lu sa ili lo ia pe pena ia ko e foi melola ia lea ia i lo malo ia nga ku lo ia la wa fionga o a o fai masui o lea o molia mai o la natali molianga e lua it's ia fa melola fa masingonga sekile so e fe kawile so fiku o yung yon ka sanga ngi ia sura por yo ana ia pu lo ila lo le ia aso fiku a mai moli mau me o ma su en ta yang anonan kakale custody affair le ka fiele lo mo fonga for custody mai ar kai minga se la so fiku au mai e luman ka pule fa ko aso su e lo
o le process le ngā le court le whai e kusalawa na nafi, le na whai mea na le mention ia mato e tolopo, ia e koe wako fo ilisi mention ia e pea wala au ia, o a whera i whaatulanga e fua i mea le mana o mea me le whamasinonga, na ia mautino atu le tu o leo, o le whaingal na le na whai e su fiku la le na tua nafi, e le na o le pauana i la tau, mantua fo i Fofogamua. La se lau valu sfu ono e pe valu wha ia le, le au whai o custody nis lai ka fia lai ka Elena o drugs, e se uma. Mari. Ia, ai koe pea se lau pe, koe kiki a se lau ia le au whai au ngaka ia lea wa mawai i whala au whasaina, ia. E le pe ona saunga fo ila whionga le li komsina, o le wha solo mai a ngā i le whamasino. So, o le ngalwenga te le, o le mana mautinoa e mawai leo le evidence, e wha maonia ia molianga, e tau mawhai e wha maonia molianga, le latu ina atu le whamasinonga mo le wha maonianga, Fofogamua. Manu. Ia, o le umi fo ila le tau fia i le tangata fo ile le a o whaatali e alona whamasinonga. E mawhai feo na fsosoani le whaititia pe a whapele whamaunia la na soli ngā tūlafon. E whaititia le teimi e toi no fo il whalepui o le sa o le alilo. Io, e tō ese mai e lo teimi le na e no fo i tā. Ia tangata le tō ese mai e la tō whasananga. Pa pe lua tau sanga e whai mai. Walu māsinga o fo i ka, ia serve lola ia leo. O isi māsina ia tui. Ia, ai tō ese mai a whai ko ese mai, a whai walu māsinga ko ese mai le lua kausang. Ia. Ia, le ngā paunga, o lo winga le, ia ko ese mai le si tōru māsina, wa pena. Ia, o isi tūlanga e le o first time whaka e salai, e mwhaunto ese mai le si isi tūlanga, o mo nāru le i fonga, e mwhaunto ese mai nisi māsina se lua petas fo. Na umare ala ia lea. Ia, o le whasalanga lana, masina toe, o le mela nai te alu tuli tae le whalpuipui. Malo whaftai. Ia, o loro winga la o le tātou te tālia. Ia, wa, o yuni e, o le saunga nā o lau saunanga, o yuni le utu watu e ni se mta upuni? Le ai, o le whaateta inga lea na tāwhaia. Ai, o le tūlanga tōnu wale na, e maua e ka wale atoanga po le alme nā lai ana toi tolpo e toi a pia i le court, pe toi fo i atu, i le whamasinonga wa o le tala lena mawana nafi. Na ona tō lau o ingoa masuafa, no winga, e ia e tūlanga fo lele, ele i final ia molianga leo, ele i wha amautu mai molianga leo, e a batu i whamasinonga, i toi tolpo e fo la ia lea. Ia, lele, malo whaftai, o le menta wana wa wha ngā solo nā fo i mta upu, wa a whai o le wate antu nisi o mta upu, o lo la walunga tono le turu i le masino novema, o lo winga. Ia, whai ala si tele fo i o ngā luenga ali, i matamai tai whaamsino. O le whaamsinonga le nei fo ia tau sa ngā li le maiav. Ia, lele, tātou wanga i atu la i le mata upu lea i le whaalawi loa fo i le po le filo inga lea le komiti lea o whalawala whaafose i tono le tātou utro. Ia male pa ia male manu le untu stala i le so o le mafuanga o le atu la ngā li le maiav. Ia, mantua for komiti lea la tu te whaia tā penpenanga uma, ia, mo le tātou ane marutia o se tātou tunu. Tūlanga le vāenga o le tau, o whanablawe tupu whaafosei, o le me attenda i kako le e o ia i le tātou fesa, ia po le tātou whinimua o lātou e le tātou emergency, o le lawe ai mo whanablawe tupu whaafosei, ia, o le tūlanga whaile le ngā luenga leo, ia, ai mai se ai, o le tātou health, ia po le tātou mtanga luenga o le soifua maloloina, i tūlanga o le whao me tupu mai o whaamai o le asela to reporti. O le taimi le nei e pe ona tā ua le fionga i le sui o le tātou wa aitau, ia a whaisi. O le taimi ma ale ani ma sina ma ale nei le tala i le tau o mati, ma Februari, Puari mati. Ia, le alana na whaailoa mai e a whaisi ana leila. O le lolo wale sai lungo tātou mai le weekend le wa te atuanga i mai le vai asol nei lawa i sauti o Samoa. Ia ai e le no fua i fo le tātou watunu e te tāua o na whai tete o le tunanga nai tu alalo i le mautinoa e saunga le mūl tunanga fo le aua ava aiwa ki munga lo longa aua le fia ka mai ki o le vai kafe ma le sami. Ia o na o mai la ia le i tanga alwenga o leo ma le fesa. Ia, o la lātou tala, o le whaamanatu lea a whamasanga Samuel.
le a tau a Samuel i le tūlanga whaile le nuu mafio anga e lua tama li i o le tātou atu nuu po nei tama o le tau su e o la tau tino le taimi nei ia na tāwhiwhea ma i le sami o le a mai ai e whangota whaile whaiva ia o le mea na ni tupo e lor whalablavi o le taimi nei le maua tasi sa vai ma le tasi ti avea ia ua maua le ali tala vos fuiva tau sanga le na maua le asa le fesa le asa alu le ta ele ngale vai tafe ia ma tafe ai loa ia ne ua maua e wha mai se tatou po kalame nei a inga Fofogamua a wa tatou e ai ale e ufoile le wa e alua i whaiva o le aso foi le tinga foi ana lo wan tau ni so tatou ainga aina na wa le fia tau sami leika ia pe o tulanga na le ana au mai ela ta inga ia mal fautuanga foi mai le ofisa le leo mala la tau fa upunga e fa pe sa no mai le atawa e ia ile tu la fono le mo li ai tanga tana tele utangia le la ta inga mani le tu ina mai e komiti le ina ia mautinoa ele mo se fa pe o le itosis ai mo le saunga le mo tatou uma ia o le tulanga lana wa atua le vai aso sa ili le isi tamali i le tua tia vea o foi le au maulu ia ele o maua lava i tenei ia au teilo ia alo fa mai le atua so soani i le tulanga fu tau fai ia le tanga luenga leo o le tulanga na le ono au mai pe leo ona o fala lava tu fa fose e fa pena foi la le saunoanga le fionga tana basa mai le matanga luenga mai le pulenga o le fuimu ma fala lava tu fa fose ia o le male lave a i mo fala lava tu fa fose o le tulanga foi le tele tatu fala lava tupu mani io e fai ka vale lave vea ia o le ki munga ma le leanga o le kau le kau su e tatu tangata e au na utangia e le ia le saunga le mu nei lo le tau tonga fitim tau fai atu se isi awala e sa ili ai awali loa ia o mai lo le health o le wha mai fo ngale le pesi inkia ben call fe vale ngame le ngol me nga inkia ben call e po ve ben call e po le ai ngol ka ol ia o le wha mai la le nga o la fo lo ka ngol wha mai nga okay lo o le ia lo ka ngol wha mai pe uma le nifa ia ale nifa ia le lo po le nifo i se stau ia o le wha mai la na le na sau no e tanga loa Robert Thompson ia ACO o tatum tanga renga o le soifua maloloina ia ma au mai foi ia le fautuanga le tatou o tunu mua lava o lo o iai lava tatou cases o le record ia po whamawina e le tatou Ministry of Health i le dengue fever po le fever po nai na whamanino mai ai e le fionga tanga loa na nei o lo o iai lava o lo o iai ia nga nisi o whanau o lo avatu le whalema i le manawa tata o le taimile nei Samoa e le sua vai foi lea tau mafa mo le tātou o tunu upe o na Samoa tanga loa e le o sefi e te tau ana tanga i le whaapuna vai ia ai mai se foi whaavela le lei tau mafa ia ai mai se fufulu mama ia lauka pisi ma meanga ma fala au faisua fala au tau mafamata fo ina ia mafai ona maloloina le ona i fa atupula ia fa ma ile pe ate pesi mai ona o tau o le mana tata al fiva pona ivi la fa ma wina ia cases ia nga yat wa ave fo isi tato test ia Australia ia wa fo i mai fo confirm fo ile no mera ile teli like titi il tato tunu o nawa o te loa tu ilunga radio Samoa press conference na le Aoauli ai o le tulanga na lo mai bella ta inga il fa ma ila le pesi intia e o le na ua longo ina mai al Pacifica ma tunu uma ele World Health Organization po le so i forma lo ina lang ina ia awe ai o le tala le mai ela titia se avanoa ai ono o mai e le Pacifica peitai ia
walau sila fia le tātou tunu o le tana lea tangaloa e lo ia ila va le misi le aso mal palasi mai le vale sa nge yas kanga kai inkia o mai Samoa ia o le as tātou fainga te fai atu ia o le tūlanga la lea o lo wasauni ia ile fo i komiti ile di tūtau soi fo maraloina fai tātou siakin mlai vale ia e to e tilo fo i le tūlanga fo le o la ia ile le masini foi nai tato malai vale e ke e mika e pelo mika ke samal mai e fua e testa poi i lo akulai le mawol ngol fiva male le ke sa mo ya lo atu le te mawol fa ma ngol fa mai ya wale ese foi ya ma ngol covid kama foi le pe ya fulu tulang fa pena ai ol fa mai le ya ele ai so na tong fits ele so na tong fitinga ya e mawalunga foi le tūlanga o le lamatia i o soifua ya e mese ai la ya tangata i le atunu ule au intia mai ai o engam fa maunga mai previous years ya po tausanga uma bai ele i tele ase case na sautua o intia lava ya e fi avea i ele manu foi le o le pea ia ona fa pisi mai la ia le po wa se tulo me to lo ia ma tato pets foi mai le se tulo samo ia tai fa ia fa pisi mai la ia le ia ma ono pisi mai tangata ele fa pe e ke lo fe kawilo malele ia pisi mai no ia oi ke va e pro ia le pisi mai no ia oi le ai e alu le fluid o le sua foi le o mea peo tulo sa mo la fa fonga mai le faua e o le fi au vai tulang fa pena em fai ona pisi mai fa mai le ai o lo ia ile atuanga le press conference le ama le fautuanga le tato committee le mo le tato tu ilunga radio Samoa mai atu ina atu le tato wata le mo le mai mo i se tato tu le fa tananga le ana lila ma no vam tai lilo ya tono le uma lino le mantol vai ia fu ta penanga le tantu tru ya ilunga tu fi ye se pa e anu kon mala vale le mapolo kai ga finga ka ko siakina e wa le fu sama ko fu ye ma ko ye nginga me o siakisole se te ventu lilo pe o le we tu le lina fu lilo ku fango le askuri mia sola ya e ke o ku luma ngai ku le nga le malo le askuri ai ke o ku luma ia wa maka foi le nga ingo pe o le pai para skuri tante le tu va ini va inga va pe na el tanto mle va le mai ia en tano si wala va tape na el tanto committee ia mal tanto so fu maloloina ina ni te ia wa mawani cases ina ona olena uva ia tu lunga o le fu tanto social media e se tasio alo se tasio fu yoli te masani ia ona na maulona so fu le nga senga se le o le televini pol fivo ponaivi thank you fiva ya pe mala volen son na fi po le polen tu la mai pa mo sento ile nga ngole tu ai sele fa mo i lonto lilo mai ava i lota mai ta want to foile o ma wai so i fu na ya lo ma nei fa na wi ti ya lilo mai ia o le tunanga foile le wa e fa fe tangata ia fa mai nei e pe ya tanki fiva ka kokele iva ia i mo i le mele tu poi nei aina whatever also ia ele ia se pe al fu ngale fa ka o le mur ka kai tanki fiva ko lua so ko malo si mai al mele we so le pe ma ka kia il fa long atu foi ile tulanga o le mau wai o so fu ia e fa mai se foi tata ko kala mai ainga mai se la vai le bao ma tum fa na mai se o le tamai titi wolam tu wai ia to abatu tanki fiva se tulanga fa ngata tele mati nga ya aulenga ole tua fa ma fana tu nei matua nei ainga ine nei foi time fai sta ya mai tato uma ya o la von tato mata tu le fana ai mai se le to ya uma alwa kwale si le kama le si la ma fa mai awangi mi si la ngai ke mi si lo mi si ka upula fai vai le ta wa le mta ai ta wa awale avela tama pe fa yo mai e la tu fa pipisi atu isi tamiti fa ma mama e lol to tele ia mal tu langa foi lele e fa ngata i lola ona to nga fitia te mul tinga ina o tamiti ona o le fa malo no le e pe ona au mai ia lapta inga fa tuanga mai tatu so fo manu buina ia o tu langa na fa mo
Ja, mole an tulanga fa te tele li lo yava i lo shoka i le tapeina fo tanto li poti wolong pu yeli e wolong fa i tu il e le kante nei New Zealand fa pe fo il lang ya to le mai momenta po i mai i le pa i le sila si le tanto stop se i vanga na we ni si mata u puele i fa ni do ina il rivang o la o lo e fi sa no ye le to do ina tanto filoinga ya tanto wa talo tan le lo fo le tu o la tanto to filo i le stofio le veis ni. Ia, mana ia, tātou whelua i la stofi Fofogamua. O se tala tuna mai Samoa nei, ai nisi o mta upu, ia. O la tātou whaamanino mai le tātou malo, ia tātou toi whengai e whele la stofi. Ia wa whele nei por kalame, ai whaatai tere la vai lau tō wha mo le tātou taimi. Ia, ai mai se whoio le amana ia o se au nanga vai mai Samoa nei. E le tātou watunu awala vale e longo pui ali i nisi o mea o tupu si o tātou watunu i Samoa. Le link mano fa tai ya avelo le fa tova molin tole ngang fa te le li lo mayava i le ngal wenga ma e wala va i le longo puili o Samoa i le so lua ma le fo ya stofi te dentro le tolo so i fua ya mo manto wala na stofi tanto to fi lo i fo i le lo monu e le tu no wala va i le tau longo ya o me lo tupu me o an tupu brisio va ngal tu le mai tono le tātou tudu i sea so mo. Ia, maruia fo i lao singa mga luenga o toe, ia misilanga i antu ia ngolo whaabuli mai. Ia, o mai yalo whira ngalo e taurunga i tātou whilo inga i le so. Whaatai Samoa e lau mai moanga, whaatai fo i le amna i o le Porkalamia le Radio Samoa, mai Samoa nei, wa fo i nisi o ta upo e fia sila fia le tātou watunu, ia i lava fo i le manatu e potoa le tautai, ia i le atoa i lona va ai peria upo le tātou watunu. Pa malu i sana ngana o sala on i lau whaafonga mai. Ia, ai tātou wheloa i le stofi o mua ma le tō Fofogamua le alofa maleanga nei o le atua. Manuia tele lau tiute, brother. Tai. Alofa tele atu tātou ofisa i nā. Ia, manuia tele nere tūlao le fiafi tō whaseifua. Seifua ma ia manuia. Le shunga ia le lo mayava mai na vai le sui o le tātou wala leo. O lo ngalua mai tono Samoa wala vale lo pu yeli o lo tupa ia malo to malu si o le stofi to mo le se isi anta to fa poponga le ring o le wa via to is fulmali va minuto ntale o link to live fan talfa ora tu tanto tala I vai fanua Radio Samoa taslima ivatol amo
Sole pole ai se malolo mafofao ya oele wo le ai se isi na ua umana tu wae avelo ufatu lau pele ua no ole so alo fadie amoa lau pele ua no ole so alo fadie amoa Masina lau mana me via vai folina Masina lau mana me via vai folina Langona latino ilo unau ia olo au se ta fama Avea se tasi e susulu ya iso mono unga Ofo atsulo uola Lau pele o Elena Ua o filifilia Lau pele o Elena Ua o filifilia Masina lau mana me Fia vai o folinga 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 Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A divorced husband and wife said, "We broke up because of illness in the family. We got sick of each other." Sadly, this oldest institution in the world is experiencing an epidemic of sickness that's infecting and hurting millions of homes and families. Even many of the couples who do stay together are not healthy, happy relationships.
So today and tomorrow we'll look at some of the unhealthy conditions in marriage and then prescribe some medicines to heal and strengthen our marriage for a happy, satisfying life together. The first sickness in marriages is simple selfishness. Many marriage problems are caused by the marriage of two people who are in love with themselves. This is the husband who sees his wife as the one who gives him what he wants, mainly a cook, cleaner, and lover. He likes to show her off like a new car, but when her paint job fades and her engine slows down, he's ready to trade her in for a new model. But this selfish, boyish kind of thinking still doesn't understand what mature, manly love is. That love in marriage is for men only, who are strong enough to put the needs of their wife first. But a selfish, domineering wife can also take her women's liberation too far by not respecting and treating her husband as the leader of their home. One husband said, "My wife's the nicest guy you'd ever want to meet." This kind of self-centered, critical wife will continually tear down her husband's self-confidence and also take away their children's respect for him as their father. Sadly, some wives work so hard to make good husbands that they don't make better wives. A second marriage sickness is busyness. In many marriages, both the husband and wife have full-time careers, and even stay-at-home mothers are extremely busy with their children's schooling, housekeeping, paying bills, cooking, and countless other jobs. So when the husband goes out with the boys after work, instead of coming home, couples have even less time with each other. So today, whatever your marriage problem may be, why not ask the creator of love and marriage to start healing your relationship with your mate? Then ask him to change your heart so you can become the life partner your husband or wife needs. Just think a minute. If you'd like a free Wi-Fi
Fofogamua yellow for special anointed praise living vang on our only Aoauli lon toy tawalunga twai. Le Polagalamina think a minute more ma living vang on our Aouli. Lancho Mosi Siona fa Boponga ile so anda ba anda to Wolia. Ile lo famalanga le all the time to Tampa Ausili Luga. Tolumala family town Natalia link to life fan tala to wangi yantu tala vai fanua mai leafu. Mai fantua ya Miriam ala topo Mary tala mai le Pacifica man to o lang ya o fa wo to ile o le tanto mafutanga ilisi fo vaing o le tanto Polagalambe fanga solo ile to tu ala le le si fonga o le tanto wala leo radio Samoa tasi limba i tolu mo malo atu man tu ale danga ya to piki le fana wa onga tala to miti yo e to nu le fale a su yo fua onga va ila anto ha onga wala te ua tono le ta vale le fa le ta vale le mea onga oi kalo si foi le o fanga lo ala api o ile onga mai au fika ile pese fa apaleni ai lau va alele awane ia fa tali le talofa ban o ile tali va ile fe le ta amio ane itipu ai o se fa la lave e va mai o e awale popole se tu malo ale fe e amole lue o se mo ise over esa utala le anga etele imawaina la umai le sawa ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai yo se tala fae ve va sa mai lunga lue le yo se moi se over se lue tu va lua lo ile fe tu lue ma etene mai ile pese tu lue me te dia ve fe Tala whātua le amatanga le nei wā yaso se whapopongo tala fōu le video Samoa. E momo atu mai Israelu o whailua Israelu no lātou whaasaina whaalapaputonga i ngō le Medicines Sans Frontiers po le MSF mai le toi ngārurua i Gaza ina ua musu e whaamatu wane whaamaumaunga po le risi o ana tangata whaingaruenga o loo ia i Gaza. Sa whaatonu ina le whainga malo Israelu whaalapaputonga e tolu spulfitu o loo ngārurua o lātou sui i Gaza ia whaamatu wane le risi o lātou tangata whaingaruenga whaavau malo o loo ia i lea i tū. A wawhai mai Israelu iei nisi ripoti o loo iei so tanga o le whaalapaputonga le nei o le MSF i kulupu e pei o le Hamas ma le Islamic Jihad. O loo te ina le MSF ia whamataranga
Nga wari putia le BBC o lo te te eisi atunu e se fulu i le ngai oinga Israel ua whaia o na whamai a lātou o i tu ai ngā ngai oinga whapea o le a tele so na awhia ngai le mawai e tangata o fesoasoani o lo o manau mia. I Iran ma Amerika, wala pata iane le taitai o Iran e whapea o so se tu ai ngā o so whainga mai a Amerika e ono tūrai mai e tūrai mai e se tau a whaitūrangi le whaitūrea o sa saitu te tonu. Ele o mai roa lambai le mata upu le epe o le a whao ngā e Trump, le maro si anga wha militeri alo na atunu i a Iran, a lo o wha wau peona iau na ia Iran i anga i ane tala noa, e wha te tau i mata upu lo o au fiairo na atunu, e meisa le no whanga wha niukiria le fo e whina ngalo Trump, e te tau lavo na wha lea ngaina. O le taitai o iai nei o Iran, Ayatollah Khamenei, na ia whaawinga ina solo te e sātura i mai le atunu, o se wha ato i la loina o se whainga malo. Mai ia wha maru si ati di aida tari atu le whainga malo i a ngā ioinga. I le saunoanga Khamenei na whaia i se nofuanga i Tehran, i e tā uai, a o whenga iei le atunu ma le whamana tuina o le Islamic Revolution, tanu mai rawara whipsarau fituiwa, na te manatu o lo nau ane pea a Amerika i ro lātu atunu o na o le suau kesi maisi minerale. Na ia whaidoa la o lātou, lātou te rei fuafuaina ni os whainga i ni atunu. Peitai, a whaia mana o tele se tasi, ma mana o e oso whairo lātou atunu, o le a le tu mamai na fo i Iran le atu langa. Ia o se tālia, wa amata nei se sue ngā leo i le whaarablawe na tu hamai li potia mai le pō na pō ma le waweawa na leila, tau ai ane ai se pō muafi, firebomb, i se whale i le tu si fōsini, a wa whaero e le se tasi sa ia i lea whale le temina tu pō i le whaarablawe. O le vaenga sosoani whaapawawe nanga i ane i le whale Macquarie Street, i Queen Acre, i le waweawa na leila na o tupu le whaarablawe, ma sa sawa nei se afi. O whaia ne Yesu e sue ngā leo na ua mai ata peina le fui mule afi, ma olo Yesu vai ngole whale ua whale ngaina, ai leini ripote se tasi na afia, ma ua ripote fo i leo no fwai seisi le teminei. O lo sa idea leo me poe ata mani muri mawe ono sira fiani whamtananga i le nei whalabelawe, ai whapea fo isi whalabelawe ua ripote ane mai Condell Park, i le whai unga lavo le vaiaso na tenei ia o lo whaia fo Yesu sue ngā. I le Pasifika i Papua New Guinea o se polo keti sa whatupeina le malo New Zealand i te tonu o Papua New Guinea wa tau fia mo le teminei ono tūranga tau le puipuinga mai fōringa e u ina leto e whaawawina. Whairoa le Radio New Zealand o se whaamaoninga ma le matanga ruenga o vai whafona ma whiwhatawa inga New Zealand le MFAT na whaamaonia nei o ngā ruenga na whaia le polo keti lea o le Enka Electrification Project i Papua New Guinea wa tau fia ona o le tele o bebesi wa tūra i mai ai. E ono te si marafitu miliona na University New Zealand le polo keti le nei i te tonu le ono tausanga. Sa fuafuaina ia maua i le sapalai o le eletise i a inga i lea wha i tū, ma o se polo keti sa ngāri rue whatasei ma Amerika au se tāria mai Japani. Peita i la o bebesi a fua mai whai ngā pālota wha i tū nei, ua māfua i le bebesi, ma ua awhia i ma le tūranga tau le saunga le mū i le wha tino ina o le polo keti. Ma le tala muli mai fiti, ua whaia wha i unga le whamsinonga mawalunga fiti e whapea, e soli tū la whono le ngā yoinga le presidente o le Fiji Independent Commission Against Corruption sa whaia ina ua wha malolo le tamaitai o Barbara Malimali mai le tofi komesina o lea whalapaputonga. O ratu nai tama lalabalabu sa ia wha malolo Malimali le 2.5 na walipatia sa ia wha tino le wha i unga i lalo le fautuanga mai le pāremia o City Veni Rambuka. Pei tai na toe tālo sanga Malimali i le wha masinonga ina ia toe ilo ia le wha i unga le presidente ma o lea lawa tu ina mai ailoa ma le wha i unga le wha masinonga. Pe mai le whamsinonga i le o iei se pule wha le wha vae e whautua ina ia le pāremia se presidente o se komisi ia whaia le wha i unga i winga i a Malimali. Whaaftaia la e Malimali ana lo ia ma tangata umasalangolango i a teia ma ua whaatanuina le whamsinonga le stete tongiane le tupe tusa ma le 5 whionu salau i a Malimali tupe New Zealand a ua whailoa e Rambuka le aia toe apiriina le wha i unga le nei i le whamsinonga. Tala ia le video Samoa mo le nei fo iaso manuia ngā ruenga o le awhenga ia. Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei. Fofoga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! It's summer,
a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua sa vea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngā sengase o le fatu. Ma le ngā sengase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atulu o fiti. Asia siane I le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Tabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Noise.
o le divainga o le fiafi na ua se fululua ma le afa miru te uteni le itu live mai le arisei le fantu le toblanga i Samoa ma le sosoni le sunga ya DJ Noise le naua mātango fianti le tātu whātungal na mo o le divainga o le afiafi e pe ona e whaafunga le tautua mara unanga le fionga ya lilo mai ava mai Samoa le so o le Aoauli ana leila, o le sa whaatunu i nei whaatalanoanga lea. Tu stala ia ma le komiti fo i lele o whaatawalawe whaafusei, tupu whaafusei. Whaale nā tūra po le alawalo na mafuanga i tatonu o le tātu o turu i Samoa. Ia lea lao le ausi mai eile mai moa ma le whaafunga anga fo i le malo le turu. Le nei vaenga o le fiafi. Fio tō fio mai whaafunga o tāma ngana tātu maro. Me se fo i o le whianga Pristine maro. Maru lai na tu stana mari ofisa fasara lau tato e o mo pone lau e tata mari na foi so ta fa YouTube pito tato 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 malo e o va fono si defia ma c'è su tato e me se leva e tanto no mori pesi fa mai e se fo io c'è o tu langa o fare la vita fa così e o fetu dele me fo de vai tanto sei buona o se fia tātou maftanga nei o rea mata korsanga le whionga de i a le ale Samoa i a le fisino le tanga luenga o puna o whanātua mai si sumanga i a whoro tei whono le tātou New York ma ea lea i ona whaasolo la i forsanga te tasi i a whaurungu o tātou tanga luenga i a oro i rau i le me whuitula le tae au ma ea lea e forsanga as fiong fa ungo mtanga bema na lafo mai do lava no ia montato fisiki fa no ia tele man fa lo ati na to leva no no fiong ala san no ia mona forsanga lita ma ko e ma lo fa tai a pesta ia fa talo fa mo fo lo fa ia ne no do fo ai na to stara ia to ia ne tamai tai Christian tato fa tasi ne tai out eu foro fati mi fatta lo fo i le mamma fo i le amanoa i fo i le atu i le nei taiao i tato wa fai mai si taiao mata mo fele lo fa mariana mai mo tua ma lo lava ia pe io na fai lo atu fo i pesta ia o le nei ava no mato fatta si ai nei ia o le afio na kusinga ia o tato problema tine mu ia fa la le fa sei o le afio na si kusinga ia o le tana leno le leo la pe fo su oficialio le tana leno se forma ni loina ia mama o nei ia o to fa ia fa ese ia o le lo fa o le tato office va ai tau le taimi ia o le tulanga fa le tonu le tau ia mai se fo ini si fo ia fa ma ia fa peo na ale mai tala no pesi la lami ia no se tulanga fo ia se tala la tamai i le tulanga o iai ia le fiva po na i peo na iai fo ia na iai fo tato o tunu ia o se ava noa nei e tu na toi fo ia na fo sanga le atelenga le tulanga o iai tato nanga e no se le tali atu le malo tawala tu yo na tu tino ese ia tanto fia mai ia na nei fa taul tanto ia nei mai tau ia tani nei le amata via tu le tulanga ia se tala la tamai le tau mo si la fia e na ia ia tulanga fa le tolu le tau mai na va yaso fa umar mai yaso no le mo si la le nei ia lo fa mala na le tu la tu inato ia fa ese ia o le lo fa un le tanto ofisa wa ai tau se tulanga na tamai le tau una tu watu le lava noi na fio nei la fio mai le consina e tu sai fo ina matafa noi la o na no fatino ia ona fa bene on tato se ya tu tulanga o ia ia tani atu fa mai ona fe mai so tato no We're making Aurora Expedition's 35-year anniversary a very special occasion.
peon forsia le peona ya la Samoa ia peona ini tai au le tatu mo winda o amatona sui kamali mai o kalolo wal tau pe tatu ili fai mo va yasu ia mai sapu pasoro mai yasu naf ia mafu vendea o no se taya ino sa bidida sa ta o le taya ino sa bidida pasifika esa tau tonu la mai matu Samoa ma ina i mo Samoa ia le amatala o no ia so ni le uta o tu sa tio Samoa ia mafu ana wa sui ngamali e o to amatala no to lang le mai o te minei o lea ia I lawa ia tatou lapta inga moti munga mafa ia ma lolonga lea sona fiafi lea sa toe tuua I lalo ia le levo pe sa toe downgrade ai ia tatou lapta inga o sabi malorosi ia ma lapta inga o ngasami ona ua whaamawina I lea sona fi ua amata ona tau palastesi lalo le swati na whaamawina ia samon mawina fo'i ia tatou vaitafi o amata ona koe mauteisi le tatafi o vaitafi ia e ronga tasi lava ia ma le va'aisa iai mai le nava I aso ia fa'asolotu le aso ulu ia ma le aso tofi fa'asolotu fa'ilukaniva I aso ua toe suga malia mai na tau le lala tatou te teimi nei o lea ua Tunu whai ato le wata oto I saute ia le vāna tonu le whate ingo sa wili le sa mafo umai lawa ia winga lulu wal tau lea tato sa tato moni mau winga whai ingo mai yaso. Ai ele te au ese ia tulanga ia ona o lea lava ele mamau ese atu ia. Mafo angana o lea ia lai lava ona wha mamusia ni so lapta ia mai se iwanga nā lava ua mamau ese atu ma Samoa ia whatu apo tinoa lea ma whaale au ngā ima ia lapta inga nei o le morisi la fia fo e malo le tunuu ia o teni nei o whai o savali le lua vai aso savali le tolu vai aso talu o palasi tini o utu fo ia le pol palapala I le soava ia o so se o sina taimi lava la toi palasi isi timu masani fo ia e te lelewa no e toi whatupla ia ai ia tōranga I tōronga. Pio le mafuanga le o le whaamalusi ai lawa tātou lakta inga mo timunga ia timunga mawha ia malolonga. Ona o le tūlanga lamatia lawa ia mai lolonga mai le solong tūlanga whapena o lo mawalunga e pe awhai e toi palasi se isi timu. Sila fia fo ia malo le atu ia o le tatu te iai la vai tonu le vai tau o whaapo le vai tau timunga ia mai e tutupu whala la ai pei fo ia na tu ina atu I le tausanga o te ana tatu vai mamau le vai tau wha ia o le masina la vai o fipu Aouli ma mati o masina o pito esili o na maale ale le la ua tatu sawaria tonu lava masina ne ia e mawalunga lava le tūlanga lamati o Samoa mai ia timunga mawha ia miso lulunga miso lulunga lulunga tau ia peo sina whapoponga nā o le tala le tau ma le vaainga le tau I lewa I aso ia o lewa amata no suinga maali atu ia tūlanga ko I peo sana peo nei ia ai se I tātou mata I tū le alunga o le tātou whatai ingo sa vili le peo tau wale nā tūra lava ia o whatai inga leo sa vili alu I lalo le anga I se atu pato I anga I mai whi lai mata I tū lava ia le tūlanga le ia por whai inga mneiwa I aso ia uto I lo se isi tae sa se isi vai mau pe to I anga I mai pe tū mau pe saute pe ia tenu nei Asa esses famosos que falam tuane tulanga pe iai se tulanga lo tulanga mai se fa ia e toi whamanino atu le manula tunu ele o isi a whawaria mai o fufu I ono aria mai le isi ki tuaso muna I o lo whaawau pea I ranga nuenga o le vai mau ia temi nei o lo very low o maua lalo la pasi tulanga I ono aria e le isi a whaona o rea ele o whaamania ina isi o vai na hu whasai isi e mafua na fufu marina ni o wha Mas não partilha na tua tia mais coisinha
tulanga fo le tapinanga ya me se fo yo o nana ya so swanya ile mani na tunu ya tato ya ile taito na ale tata Barofa tai fuma di telefono commissione ufficio talia tu fa lave matuia e fia fono fa pifo e il fatalo fa Samoa le fuma di telefono l'ufficio o fa lave matuia e le tao talo fa malole sui fuoco mia il Pulenga la votine buma parla di forse ia con la naia la volontà faioi o l'Italia tu so si fa la forse i tu le mai le nata vola fa forse i a fa la fa na non tu le mai le ma tutti na lo va te ser pule ma male mtanga lo leo ile Italia tu le pitoluma so si temi la vai Sauai pe tanu maua se fala au na mia se sosoani ia ona talia tule tu fatasi se au nanga ona talia tule olo mai ta wina i nei mai tau olo ba ia mai swinga olo ia nei ta wo pe no sa no ia so yo fisile olo vai tau ni ftlenga ia faisi ia tulanga le pa telina timunga le foi wa ia sa no leo wautu ia vai na umo le tunu swavai no winga leo tafa mai ata bo yesu ai ono to tu lai mai foi pa fa petoi ia timunga ia ole masina wutu na ia fa pe foi le masina ia ole la vai mai ta wina tu lai mai pe fa na la isina fia il sami la topoi la bona masani famutanga ia le nata i le motu sava fai e fa per foi le motu nei po e sai fa lave pionga fa saleanga e pionga o salavalu e fa per foi e le motu nei po ia il a pionga se bea ia le vola sa talia pro i lava ulenga male am tanga verma o leo ni tam faile sa ilia i lato e fa pena fo i fa ngol va yaso le la vo si fia le tre po mala e tu langa na ye fo si tasio fa le la ya ne sa yi si tasio palo fa na sa fia i na wo te le hota fenga i vai e le o mapu fo i le taulo longo le pulenga e hala le ya na pa anga me se fo i o fala we loy tu langa i Facebook page ma fala we loy tu langa uma e lango ai tale tau ma vatu e foi na taina ma malo le tu se i tau tuana o le sanga le mu o le ngalwanga fai tote e le se ngalwanga na o le malo ma na tanga ngalwanga ma fala kutonga o le ngalwanga fai totas o i fai tote e au uma iai ia fioanga ia fa perfoi tanga luanga malo e vola tu talo tu si tu na ia tu langa ia ono le lava o mai ta wina moni wo yesu ina ia ai o lo ia ma sa solo e una toe ta li mai pe toe a tu pla ia tu langa ia o lo ia foi le numero leva testas o le numero le o lo ba lua ai le pulema tine muva per foi le tanga vengo leo ia e mafai ona mala au mai ai o le talo voi le pulema e ta tornada tu numero le fa nga mai tene fa la mafai ai ona va ve otu se o nanga ai o le au vai le pulema e le neta o tu fa marcia tu fa longo pueri foi mo malo le tu e tau tōna sanga le mu ia mausta ia foi fautuanga e peo tui natu ia ma tamtanga i msilisila i ni tala i tau e peo na whaelo atu i ni tele o afianga ia i le ngata le sami e whapea foi le lawelele peo se toe whamanatu le ali pulenga ma toe whapopo atu ia i ne tūlanga e o le sanga le mu ia mwhaio na fio mai malo tātu watinu
Maro falo te fatai. Ma winga po ile nga whakakai ni pai ngore aso. E nga kai ni tapu inga maua Samoa ia me se fo ile manu. Ia me se fo ile manu kuskala ni aso. Ke longo le ke lo inga ni kai au whapiko ni sauma le mua tu ako. E ala i ki munga ma kari manu se waia. Le yo se kala le au ngon whamoe ni kai au. Ia whawhakaia le lango po ia. Ale aku ni se pasala ngom kanga lunga se ese. Sa ko nga kulamba yaso ia ma me se fo ia ni ba yaso. Nga ia kausia ia le saunga le mo ka kauma. Ora me mo kingoa e olo ia ile kalia ko le ma le bae ngotine mu pe nga sa mo le fimo ko si ma fesa. I fa la venave ku mai. Ia ai ku so le kalia. Se la pa se ai mele manga awal karya no winga wan karya wale ska ia ko kele ia me ka nga ye sa mole mo gaka o le ma sa ya ka ko o ye vai ka o café na porque me lo wan ka le foi e si la fia foi o ko kas inga ia fa malo sia ku la fo fa sa vai café o no ko ka fa ngare malu keli ai me se fo ingi se so songa mu a lo wa ka ka ya ka sa fo fa mo ka na ka fa inga ia me ko mo isi amo isi aso na ngile a anu le certain risk wa le mo fu mu ele ma pe ka un kare ka fa ele fa no fie o le po ma le a ko e foi au mau ile sikamale ngale lo mai sa fa ko kia be ko kia ma yaso au mar po e fa kingo su e ngole o kingo ma liu wa kule e pa yo la ku au le ngole o fa mo ni ka ya ka sia ia sa ngale mo ai na ka kasi o fa ngau ke me ki mo ma i ka ile no vai kafe i lalo ku na fongo ele malu si anga pula fong e fa inga mo le na ko di ska ia fa ko mo nga ba tu la lole ole o komiki la lole disaster management act a wa ko fa ko nga di ska ia online fa inga fa mo ria o mo ria nga me mo a le sama le mo me mo no winga fa fo mai ia ka ko mo me se pa ia fa nga mo pero sa mo kuya kai ko miki a mangi fo yo fa uru nung kanga lo wale ko kusa ni vai kau mo swinga kanga kau mo le fa la vede fa yo vai as e kusa o ila ko o fia fa ma lu pe ka ele vai ka ale sa ki munga mayan vai as mo mai lo ngina anga le se fa uma fa ya ele o fo ide le kuranga le baku ya e pa ia fo yo ai ngole nga fia ai ole fa solo pe ma sa ngole le pule le vai ka il vai mo mai ka ni ka sa pe ma singa e lua le ka sa balia ma singa e ku sai fo i ma ko mai ole vai ka e o ya ia fa ma fa ke le ngai fo ia ka fe no vai ka ia ore ku ala lo nga le ka nga ngole e na mo lango ile ka nga ngo inga ia ka le singa ku ele ai se afia meia o leo ko lo mamao ko le mamalo le tu ka ke le ro i va yaso ma fa i va yaso i ki munga mangi kafe na ka ko mufo pe je me maka ia me vai kafe pe a pa me va pena pe fia ka ko fa o foi ka lo o le o sa o foi o piso le i po le la ka ni vai na ia mo ki ngoa ele se fala de que pula mai sa uma le musa ba no ni kausa e ao ka lo venga nunca na venga la molango foi de famo boy o figa ngalo ia malo ka ngalo e kalo foi ali foi puleo ka ko ka kasiolo ia maka anga vai kafe e a me se foi o moro ia de ka fa kai sam e ia so sangi isi ai ngai ko inga ia malu pupuia le ola ia me sio le sama le mo io sio ka ko ia
mo le koe ka fai ke le foi le la o ngai wa ko fa si la ngam ka ngam kai kas o le foi e la paka e foi ya ka ngam ngol le lo la ngai Facebook page ia kausia ia ke mi su ye ka ia ma foi e official le la ka ia e bana au se so sang e pe nga sa ko ko singa foi mo ke lo wala mai ai isi o kai e receive foi mo ia nga longo la e ma ko fai fa kasi le ma ko ngarwenga nga ia fa ma o ma biso se sim ka ngarwenga lua ia ma ki hoa e fa ma ia inga se e lua ki no mali o e fai nga ma o ke ninguém fa kasi pe on sa wole como se ngole tile mu kasi me sa va ia i se aso ia lua ia male lua ga so ka lua ia o se kamali mai ki avea ia ni kuare paka sa bayaso a ko fai sai dinga sa ma ia le fui mu man ka nga ngo le sa ora o tai va piko i mai sa na ngola ngo fu ia mu mai i sai dinga i peo le mu le ki avea ia ni si mana malama ila ko o nga sami ma va ngo sam ia pika ia ngere i fa mangai o kala fu i le ka nga lunga i si fa kala nga si le fi se si ia ba ia mali we lu ya pe se la fia se fa kana na se si va e no le ku ya sa u mai ya sa linga me ngaka va ya so a ko fa ki wa mo po ya pe ka ya ni le fa mangi ya mangi fo ia ni asoma o ngor venga fa kai. Wait, is this an actual Toyota? Look, Toyota. Salo le la tuna tu se totonga ina le tuna ma lo to fino bueno lo fatti non tanga bene su forma lumina no fafta e lo mai le se fono la mica fuori alla bla fa se le fata fa fuori ia ma lo tanto tu sta ia mese Samoa fa un mai ma lo le so fuori ia ma so fuori fa di la vai Samoa fuori mai atu vai tu pose si la fia io tu la tanto fa ma di pesi ia e te le le sota inga o sule inga le tau ia ma di pesi ai fa ma tu no la tu no ma se la vai tu la o fa ma ia pio na ia ma na ta ia o le fulu ia fa pena fa ma ia fe ia e fa ni incentiva la fa io le nam ia mais ia wa vai mo io chula mo ta fufu ia fa pere mana sta pio vai na e lo fa mai lo mo ta una ke mata tu pe e le ta ma na tene o le tene o bese ma pare mana sta io mo ta ma ka ia mata ona ai nunga ia fa mo fa numero o la tu va fia bese ma pare fa ma witi ma tamati le tu la piola ia fa mo nei tanto surveillance ia appena male furu ia o sidi lo le la lava o le ta o fa puna le lei o foi o suave ta mafa ia male la fa vela le o le ta mafa ai le ta mafa ia wala ma tu puna vai ngai o ma ta ia ia le ta foi le o ma fa ti do mo tu no ta ko per capo tanki fifa por le fifa fonaivi mo si la fia le sa di ya apelila e la so fitu apelila o lima ma lo fa wa mo pe le tanto mata e no tanto tanki fifa e o mai le so po le ala pa ile uma le tanto outbreak o lo mai tau le pe e le tanga wenga le ripotia mai pe o capo tanki cases le vai so mo tanto fa mai uma i po so vai po le tanto epi week 4 po le epi week 4 po le ripoti o le vai so na fa talu ona tanto sabadia o no le ripotia mai ai lima sefulugua le fa i o cases sa va le ripotia mai fa mai uma i polu ma sa vai
la tom salomia wa afia tanki fever o fever po naivi ia fa momonga marika po laboratory e course football la to afia o fa maonia mai le tanto fa to wa afia o afia ile tanki fever ile NS1 positive ma IgM positive tira mai ai ile tanto fa to il termineo lo tapena le to awina to o kako samples i Australia le vitro lab i Australia mo le koe testinga le ona sila fia foi ma tausanga o tea predominantly e lua i serotypes o le tanki le afi e Samoa o le tendi 1 ma tendi 2 o lo tu mo pere lua lea ia o tato samples ia na le muli a November i le tausanga o tea ia sa wai pe o tausanga le titi lua le rao i lai o le tendi 2 na fufu o le tendi 1 which was predominantly tendi 1 o le ala koe ave isi ka po samples i Australia i le vitro lab i me ponge koe test ia po tu mau lava le predominant o le tendi 1 o le mea o predominant le tendi 2 i terminate ia pe ona silafia o le whamai po naivi po whiwa po naivi o whamai vevea i namo ia a olona e ailese o to fitinga tasile virus e lese o to fitinga ia ai fa mo uma ia to fitinga i puipuinga ia puipuinga masani pe on tato silafia o fa ma le o ta fa fale ai me tau tu fu ai le na mai se lava ele namu species e lua o le Aedes aegypti ma le Aedes borreliensis pe o tūlanga na o roi ka o tanki fever o le tūlanga fo'i o whaatūlanga o leo tūlanga tau Outbreak toa mawhai lava o na tato declareinga le Outbreak o te a whapea o maea ia incubation period te lua e leo ko iai se case o whapea o na whaamaunia mai e le lab roinga o le mai ai o le losful valuaso mai le aso sa iese case a whaamaunia mai le lab on toa whai leo tato declareinga se Outbreak o mahea so o le alava la e whawau lava le tausi usi unga lea o tato Outbreak o le tanki fever i le temine ia whapena o na matai tu ia mahea o te iuna iai ia utoe whawau pea i tūlanga o la tainga whamanatu i le paenga lava leo le tū mālau tele ia ma le tinei o na huanga tau tūfua le lamu ia e le opo hoi se e le malo le tunu ia o le paiaso le na tea i le weekend sa notify mai e le WHO through IHR 4 points o atu luta e tasi le foi le iai lea o ni cases o le Nipah virus i India i West Bengal i India lakalaka le Bangladesh lakalaka Bangladesh West Bengal i India le sa whaero mai ai le WHO e tuabua i ni nurses sa whapea o na tauwhia i whanmai ia ma testai positive for the Nipah virus o le Nipah virus e lo se vairasi fou o le vairasi leho na iai i le laurelangi Samoa i whamaulia i le tausanga tasiiva i Vavani i le Outbreak sa whapeona iai i Malaysia i le Outbreak i Malaysia ia e tau mai lea so ia e voisi Outbreak e matele lava i India ma le atu Afrika ia Outbreak se le Nipah virus but sometimes ia afia ia le Southeast Asian ia ona iai si Outbreak sa le patia i Thailand i le lua o to ia whapea ma Philippines o le okosanga Philippines o le lua afe ia a le e matele lava o India ia ma o le
longa lima i leo outbreaks i tongo inti o le Nipah virus talona whamoni mai le tasiva i vavatu ia a pe matele lava o i lava le area le i West Bank o lo alia ia outbreaks o le Nipah virus i le telo taimi i le fo sa ia si outbreak i le tausanga o tea da Januari fo i le tausanga o tea sa i fo i le si sa whailo me fo i le si outbreak o le Nipah virus lava i tutono o tea ia mo le silafia o le vairasi le Nipah virus pe ona iai e tele o whaptalanga fo i lunga Tenga te whailangi e whapea le pepa forwardinga po le Facebook page me le aiso na tōwhitinga le ngata le ai si tōwhitinga ia e mōnunga langa fatality rate e le wā le fast food nai le fetus food le fatality rate o le whamai lea so in other words whai e ko se fōpukanga kai a fia ai e o whipukanga kai marihiu ai i le mai le pese whakaisa e mwhengu fia ia so o le Nipah virus ia e runga i le kai kukusa ia ma le Ebola e whai asi mōru runga o fatality rates ia wari ola e naka e le balus fu pasel le fatality rate o Ebola ia angi virus i unga e le konfikinga o le vairasi foi leo le Nipah virus o le vairasi dia e te lea i pea le fruit bats e te lea i pea ia whawhenga pe pesi mai i pea ma awhia ai ia koni ia misi mea ora ia whapea ma tangata soifua e lo se whamai la whapea pe pesi foi lele ona o le talano atu e le peo koviki e apon le ai o le Nipah virus ala pesi o you come into contact with bodily fluids o le come into contact mo le with se tulo lava ia fe awai po lisua foi saliva ia tulo fa come into contact ma vai na ia fa pena na ia na fia ia ta se fua io sarobi ai te i raima ia o le tele lava o le whamai le Nipah virus e amata me ke pea a fia ai ia pua pusi mai se tulo ia vaenga ia whapena ia a fia i matangata se fua o le mafua mai o le se tulo a te tainga o le kua o fiva, tawhi whaua, tuna whapea, come into contact ma tangata soifua, ia whapea rola ia o na awhi ai, ia oisi fo i awala o lo whapea o na awhi ai, ia tangata soifua, ia o le tūlanga fo lele o fruits ua whalengaina i whea amin wa awhi e whea wai, po vai whapea na mai i te ao a te ono iei le vairasi ia o atula i o tangata tau mai ia mai ma tau mawha ia e leo mama o na fufulu e leo mama fufulu mai a pena ia o la fia i fwela i o la fia i le vairasi so i le temi nei the latest update i whamomonga peo na oma i tia i le aso sa o lo tu mau lava i le 2 cases o le se sa li potia mo fa e lima ya le o tu fa mo tu mai e 2 cases nga verse si o to lua ia sa fa ma dia e le o mau ti noa pe fa fera o na afia ia verse si o to lua na afia o se nga ai tu fa mai pe nga afia mai i tua community e o mau tu mai ia mai ia lo fa o we pe ia susuenga i tia tanga ai tia termine o i la to fo e se la viva spu ma le ono sa hafia ona fa no fo e se pe quarantine ia ua mai a fo e on fa tino mai ia susuenga mo mia tu na fa pena ia fa mau tu mai o lo a ele ai ma sesi fa pe o
ua ieni auga o le Nipah virus o test positive mo le Nipah virus I le terminate ma o loo whaamaupea fo'i I mataitu'ina o I latou mo le 20 tasi aso. So the quarantine period is up to 21 days. E lusu tasi aso e mataitu'ina I latou ia o tūlanga o puipuinga e ona mai tau foi le fisinia lisi ia o tapenanga ia tatou tanga luenga I tenei o loko toe titilo I le tūlanga o whakopodas I le mataituina leo I latou o whakeo na ngai mai I Samoa mai se lava I latou e maranga mai I tia I lava o loko categorize ia le Pacifica ma le laulagi atoa e le WHO as low risk but e le o tuua e lava ia le tūlanga koe ele o le toe whawhangu o le toe amata toe titiro tūlanga o le o puipuinga lautele ia le ngata puipuinga lautele ia whapea fo tūlanga e vaenga kapu borders e le mataituina o vaenga ia le foi mai tau atu ua step up ia border security I Thailand, Malaysia, ia o Nepal, ia maisia tunu utua oi ia o no tūlanga fole le whafoleina lava I te ua sao atu sesi tonu o ia tunu o no direct flights, o na direct flights mai I te vaenga le West Bengal I tunu ia tua oi I vaenga ia a tatou tilo fo'i whaamawhau nei vai tau I le whiawai o waalele o whiawai e ma whiamaranga I ngā le maro le tunu ia e whaila saua tanata mai I tia tau nuku mai Samoa tono lusu whai tula tono lusu whai tula ia o vaenga o mai ia e tate pena ia I tanga ia matai tu ia tuna o vaenga ia Ia papena foi mataitu le tūlanga o information o whāteo na sau mai fu I le WHO ia whātea ia I tia na I tinei ia peo se Dreaming of that perfect outdoor space? Frisco Shades canopies are designed. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asia siane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Tulo Samoa o sau se o tatala tala Ona motu o le pawa e malama lama O ngai olo uingo a whaapea lona mafuaanga Atonu e whai malu I o se tasi I le nei o langa Tasiva valulima e te upea I lo uanganga Amatanga o le pisingisimo se la asanga Oloa male fale a e tau fie matai
maitina ole olanga Samoa utele fatupu au setala Polonga e tau mawhaie atina nau ia maua selunga nai Atali i leanga leanga Lea i se ono sai Susuko mai tau sanga whenga I pea mawhaingata Nono fo I malono uta Wapei I tau se pangota Talape avea I Solomonia I le tula pono Whai mai e tafi e se ita o whanue umi e sa o loto Pena nati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai Sasi va malu va mapu I maota upau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maitina ole olanga Samoa utele fatupu au setala Polonga e tau mawhaie atina nau ia maua selunga nai Atali I leanga Lea I se ono sai Tau fi mai wale angai ole auala Sa tau I vi pea finau I se mea ua moni Aua o matou lava o manono wha maoni E mawhaielo I mata na au mai ale oli Aua e tofi mai langi ole nuku e whai mo tofi O wha amanu ianga e maua I le loto o le sani Le mapuitina lea ua wha aingo ai a upasi Maitina ole olanga Samoa utele fatupu au setala Polonga e tau mawhaie atina nau ia maua selunga nai Atali I leanga Lea I se ono sai Maitina ole olanga Samoa utele fatupu au setala Polonga e tau mawhaie atina nau ia maua selunga nai Atali I leanga Lea I se ono sai
Fofogamua na le mapuitinga pendi le divang o le fiafi le o toi lua mala whamidute. Lo toi o le tale o le Julai 5 tale 5 o le whafonga le toi au datu. Tātou tala mai le Pasifika male lalo langi ta pena ina el whaltui a Miriama lala toa pomare. Tafamayata leva veau olome ua alue tafa ova ai se tagata ua vela oseti e inua i sana iputi aole matai ua tilo tilo mai fea e aluia ile taule ale afa alogo mai le asemeana e sawai lauto fa se fa amole mole o italene i olome sina fala wa se italiane ai lo tamanava ua mole sole sole lo me se ua auga tete foliga peio se panikeke e sa umua muave o ua fuvae toi ave mau se vae e mastala lo me ua mastala lo me lome e lo tu foi lo me e mativa lo me ole uso lava lo Malielo lo to telemo e tolo Olo melene e ulupo E aile silome e no foi uta Olo metonu la valena Lei atali la uva ai Oleana e sauai Tagi fa lululuga ole mago A ofai la utatalo Le ai toina fa ataliea Ua e sasiea Awa te vave au fika gae fai Te ai pole si ai Tata ulava na iloa Lo me mai au te alo E ai le lo me Samoa Olo otagi peisemo Ua mawane ilome E ulupo lome E fusu foi lome E sawa sawa lome Hey, ha, shake chino Lome, pipa chino Hey, ha A tala whātua le amatanga le nei wā yaso se whapopongo tala fō le Radio Samoa. E momo atu mai Israelu o whailua Israelu no lātou whaasaina whaalapaputonga i ngō le Medicines Sans Frontiers po le MSF mai le toi ngārurua i Gaza ina ua musu e whaamatu wane whaamaumaunga po le risi o ana tangata whaingaruenga o loo ia i Gaza. Sa whaatonu ina le whainga malo Israelu whaalapaputonga e toru spulfitu o loo ngārurua o lātou sui i Gaza ia whaamatu wane le risi o lātou tangata whaingaruenga whaavau malo o loo ia i lea i tū. A wawhai mai Israelu iei nisi ripoti o loo iei so tanga o le whaalapaputonga le nei o le MSF i kulupu e pei o le Hamas ma le Islamic Jihad. O loo te ena le MSF ia whamataranga. Ka wari putia le BBC o loo te eisi atunu e se fulu i le ngaioinga Israelu ua whaia o na whamai a lātou o i tu ai ngā ngaioinga whapea o le a tele so na whianga i le mawai e tangata o fesosoani o loo manaumia. I Iran ma Amerika, wala pata iane le taitai o Iran e whapea, o so se tu ai ngā o so whainga mai a Amerika e ono tūrai mai, e tūrai mai e se taua whaitūrangi le whaitūrea o sa saitu tutonu. Ele o mai roa lambai le mata upu le epe o le a whao ngā e Trump, le maro se anga wha militeri alo na atunu i a Iran, a o loo wha wau peona iau ia Iran i a ngā iane tala noa, e whaatitau i mata upo lo o au fiairo na atunu, e meisa le no whanga wha niukiria le fo e whina ngalo Trump, e te tau lava na wha lea ngaina. O le taitai o iei nei o Iran, Ayatollah Khamenei, na ia whaawinga ina solo te te e sātura i mai le atunu, o se whaato i la loina o se whainga malo.
Mai ia whaamaru si ati di aida tari atu le whainga malo i anga ioinga. I le saunoanga kameni na whaia i se nofuanga i Tehran, ia ta uai, a o whianga iei le atunu umare whaamana tuina o le Islamic Revolution, tanu mai rawara whipsalau fituiwa, na te manatu o lo nau ane pea a Amerika i lo latu atunu o na o le suau kesi maisi minerale. Na ia whaidoa la o lātou, lātou te re fuafuaina ni o swa inga i ni atunu. Peitai, a whaia mana o tele se tasi, ma mana o e oso whaido lātou atunu, o le a le tu mamai na fo i Iran le atu langa. Ia o se talia, wa amata nei se sue ngā leo i le whaarablawe na tu hamai li potia mai le pō na pō ma le waweawa na leila, tau ai ane ai se pō muafi, firebomb, i se whale i tu i le tu si fōsini, a wa whaeroa i le se tasi sa ia i le whale le temina tu po i le whaarablawe. O le vaenga sosoani whaapawawe nanga i ane i le whale i Macquarie Street, i Queen Acre, i le waweawa na leila na o tupu le whaarablawe, masasawa nei se afi. O whaia ne Yesu e sue ngā leo na ua mai ata peina le fui mule afi, ma olo Yesu vai ngole whale ua whale angaina, ai leini ripote se tasi na afia, ma ua liputia fo i leo no fwai seisi le teminei. O lo sa idea leo me poe ata mani muri mawe onu sila fiani whaamtananga i le nei whalabelawe, ai whapea fo isi whalabelawe ua liputia ane mai Condell Park, i le whai unga lava o le vaiaso na tenei ia o lo whaia fo i Yesu sue ngā. I le Pasifika i Papua New Guinea o se polo keti sa whatupeina le malo New Zealand i te tonu o Papua New Guinea wa tau fia mo le teminei ono tūranga tau le puipuinga mai fōringa e u ina le toe whaawawina. Pai roa le Radio New Zealand o se whaamaoninga ma le matanga rengo le vai whafona ma whiwhatawa inga New Zealand le MFAT na whaamaonia nei o ngā renga na whaia le polo keti lea o le Enka Electrification Project i Papua New Guinea wa tau fia ona o le tele o bebesi wa tūra i mai ai. E ono te si marafitu miliona na University New Zealand i le polo keti le nei i te tonu le ono tausanga. Sa fuafuai na ia maua i le sapalai o le eletise i a inga i lea whae tū, ma o se polo keti sa ngāri rue whatasei ma Amerika au se tāria mai Japani. Peita i la o bebesi a fua mai whai ngā pālota whae tū nei, ua māfuai le bebesi ma ua awhiai ma le tūranga tau le saunga le mū i le whaatino ina o le polo keti. Ma le tala muni mai fiti, ua whaia le whae unga le whaamsinonga mawalunga fiti e whaapea, e soli tū la whono le ngā yoinga le presidente o le Fiji Independent Commission Against Corruption sa whaia ina ua whaamalo lo le tamaitai o Barbara Malimali mai le tofi komesina o lea whaalapaputonga. O ratu nai tama lalabalabu sa ia whaamalo lo Malimali le 2.5 na waliputia sa ia whaatino le whai unga i lalo le fautuanga mai le pāremia o City Veni Rambuka. Pei tai na toe tālo sanga Malimali i le whaamasinonga ina ia toe ilo ia le whai unga le presidente ma o lea lawa tu ina mai ailoa ma le whai unga le whaamasinonga. Pai mai le whaamasinonga i le o iei se pule wha le whaavae e whautua ina ia le pāremia se presidente o se komisi ia whaia le whai unga i winga ia Malimali. Whaaftaia lai Malimali ana lo ia ma tangata umasalangolango ia teia ma ua whaatanuina le whaamasinonga le stete tongiane le tupe tu samalelima fe onu salau ia Malimali tupe New Zealand a ua whailoa Rambuka le aia toe apiriina le whai unga le nei i le whaamasinonga. Tala ia le video sa mua mo le nei fo iaso manuia ngā renga o le awhenga iai. Tasilingoi votu, amo. Le dawa whafonga turu i se toe au dantu leo tātou tala i vai wharua. O le rivaenga o le fiafi pe o na whunga dantu mta preina e le whaletua ia Miriama la toa pomare. La wapele o na toi mose i se wha poponga i la so ante hampa tātou wali i lona lofa malona lei. E mo tibinei o le venga nei le tātou tala o le taulanga iantu lei le poa na nimele so ante au. E le ngata moi tātou nei au kilani e whapefoi e alo tātou wha sirumanga i Samoa.
Alanga yan tulpoana nei famai ole a woa ni siono fanga mai o to uluva va solo i wanga i nei au kilani. Ole manu ole ole a fianga ye mai tan Joey au kilani sfur fitu tike ri ole angoto le la ile to lus fulu viva mi duceling tula iva ile poana nei. Ole va ingomala soa jayau. Ole a soa nei le la. Ile tua lusfulu miru cheling tulai fitu ile tayao Famai ole a wawa E mai oro yeina i wanga i tolu vava solo I savili mai li tui sifo Fa solo inangi mai le li tui saute I taimi ole tayao A tala fantu ile lo tato toro I Samoa I rivango la fiafi mano ngā lue E malo foi leo le sa ia te utou I tuta ma feiva lo filima E mi se le vale fa le tono I o winga o le tau Wai o se vaenga fa tupla ia o fitai inga o savili e ma te munga o lo o fa pelea na nga I pei lunga te auto pei lunga I saute o Samoa ma o lo au mai au ma ti moe a fia ile entero I ni siu taimi fautuanga po la patainga mo ti munga mamafa o lo o fa malu si pelea mo lau frua umo Samoa la patainga mo lo longa o lo fa malu si pea mo vai tafe mo fanga maula la no ya fiango fie fautuanga o savili malo losi alo fa pelea ona fa malu si pea mo Samoa atoa Alanga ia tulpoana nei mo Samoa fa mai e mamafa ai popo ti munga inisio vaenga fa pe mara wila ma faint tili e ono fa tau foi savili taimi o ti munga Ala venga mara so anta mo Samoa le anta ulva va solo I timu ma e ono fiololo fa solo ina mamafa inisio taimi fa pe ona fiololo le malo si savili ma fa tau inisi fo yo no fuanga Ole tulanga na pe ona yei winga ole tau le nganta mo le so Toi foi malaso ante mo I tanto I au kilani Eva foi yelo tanto fa sidamanga I Samoa Pa tala fanto I le ringvang o le fiafi ya Kian Mika Mano au beat Ma bevoia UB36 Mai California I Marital Tidaya Selina Siosi Malo la va fa taile ba tamai Le ringvang o le tutua le radio Samoa Fa malo tui fu tlinga ia tapusoa ia bole to fa ia palo Malo da we malo le festival di via musica ma fa via mo nga se singa elegant ilea ya ole mana vai fo yo nga we nga polo ko lu ngon tanto moto we sa yo e o mai le mingo yo le traffic foi mali o so na dau telefone yai e mau que so nga speak go fa ia si de volaso
Vivianga sui filoi o le mana vonga le wenga manga se singa le tatu tro le dei fiafi o le sulua ina ua lus fluiva miru tu tene ling tulai lima a jalavan toi nai Gartha I Western Australia le mau to mai tina ya le nga utomuli ma lo va tele mau to mai le ringa ngole fiafi. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Tato te mana na o umalawa ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, all together Auckland. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua sa vea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Red Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo oe, tā lo whalaka. Tu se e peru e se furuma le tolu o lona whaiupo e se furuma le lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu I tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu I lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O povi poa ma oti poa. A ano ma o povi ma oti nei. E se sunu I lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina I to tonu o le whatapai taulanga o lo I to tonu o le potu pa ia o le whala whatapa. Ai o pa ma ota uma to toe mai I manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu I tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua su sunu ina ia matua liu efu uma o ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe, o Yesu, ua taunu uai mea uma na valo ia, matu sia I le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Jerusalema, I Korokota po Kalevario, o le whaola tanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu, ma whamanatu atu e Peru, I tangata Kerisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou manu. O le manu whaaleanganga e le whaia I limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei le lalorani. A o le Jerusalema fau. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a bea mau whaolo.
Mane tua, ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. Yesu ilo lima Maia se maia ula fano ile afi Ole taunu ungalena wala o satani Yesu amali e faaniu a ati A ole afi a asa ikena lona tali Fana wale atua tapena masa uni Wanata lo tawi Satu lilo aina pea uele amanga paia A o ufati no le tale ni ma o fa afia fia O mea ale lalo langi maletino ua o taia Ina ua ufia lo uloto ele amanga paia Tama vale ua ia filia Molona fina ngalo ina ia o faalia O mea nilo ua ia au maia o te whaailo atu O lona matautia Watapunia nei ole alo fatunoa O lo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe aule na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga safaya e tangata malona anganga Ile taimi lava lea sa vala awai lea tua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafea Fo I maia I te tonu o tou sa fa atafea Ua toe alofangia ina elo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngainga O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Tate te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea eva aya A o fea o lo wha atua I le atua e lewa aya E a fio I mea lilo aile o le wha le tino Wha aya I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o le atua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta o fi mauia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe aule na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua
ia tapuni ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga. Finangalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo. Pale faa tau wa ai awala mai ai o lona mana. Ai ua tau solo mua lava I le au ke risiano. Ona fai upu mai male va ai mawalalo. Ua tou fuaina mai au I le faa le tino. Ai ua tau aso tau mata I ala o ke riso. Ua whaai loa mai e le atua I tama vale vale. O lona finangalo. Ua tapunia nei o le alo fatunoa. O lo ua tua I le lalo langi atoa. Tangata onu u esema o e Samoa. O le fe au le na ua whaai loa. Ua toe lili u fofonga o lo utama. I lona nunga ua ia toe alofa ina. Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga. Ua sae lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa. Sa lave ina I oanga sala le lalolangi atua. Ua faa muta ina ele atua o le na avanoa. Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia. Tama vale vale ua ia fili filia. Molo na finangalo ina ia o faa alia. Awa ele faa papau na fina ule anganga ule atua. Mamanatu o tangata. Watapunia nei ole alo fatunoa. Olo ua tua ile lalo langi atoa. Tangata onu u esema o e Samoa. Ole fe au le na ua whaai loa. Ua toe lili u fofonga o lo utama. I lona numa ua ia toe alofa ina. Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga. Ua tapunia nei ole alo fatunoa. Olo ua tua I le lalo langi atoa. Tangata onu u esema o e Samoa. O le fe au le na ua whaai loa. Ua toe lili u fofonga o lo utama. I lona numa ua ia toe alofa ina. Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga. Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga. Fofogamua tolomana ve misi lukisu ai le dingainga le fiafi. Ya ma le pese na ua whai ngoi na tampu ni ele fina ngā lea nganga pa ia mamanatu o tanganta e na ua jois fulmale ono midu teo na tā leo lei tu la e ono i le dingainga o le fiafi o tolu ngā tuaile tātou polokalame. E le leimo o e le nei fiafi o le so lua mo le tuaile nganga wha tai sunga e le wha whengainga mo le tātou polokalame. E le nei fo I vaenga o le so a wālava. Ia le tātou savalinga I leo la wha le nganga. E wa ni te ua matele tātou. I le tūlanga foi lele o le wha le tino. Ia ai whano ai o tātou anga. Ia la tō mausa I siona wha poponga I le teimi masani. I le aso ata au pa tātou o liele I le lofa. Malanga le nei o le tāpa au sili I lunga. Radio
Samoa. Taslima ivatolu amo. Lo ele tanto fase silanga ja wole fi abu dan le ding vai ngole fi mole sila fia el pa yam manuel tanto tro ole fase silanga fa pe a fa yo 90 lango ina ya le tanto wa talo sanga le tu dan le malo e tolan tu le fa na putonga ole Pacific Justice le we le fa mo malanga tu ila lo ile mo Wellington e tu ina lo ya tu le tanto wa petition e pe ora tu dan tu le ile malo ile dan ve so asa o di sino vai nga ya ona e sila fia pe fa te fia malanga ya polo fia fa ali fo ilo wa lango ile fa mo o lo fata wina la ia tātou mi tiafu i o lo tu si aile ngō le Pacific Justice e nā o le tolu se furu tāla i le mi tiafu. E whaia lea pe fata wina i le Fresh Farm Egg Shop i le lua fitu i Samaki Road i o Tara. Ea mai whamele whapitoa a whatau i alau mi tiafu. O nā vese leo le lua tāla mai lau tray fo i le leo fua moa. Loro wing, maua fo i le dāpa u. Ya mai o la whapele o da mua tātou mi tiafu i le fili maketi o Tara e le aso sa a mi le asto nai a sau nei. So stasi fia malanga i la mua i Wellington e mawhai ona e a wai. Ya mai o le a yeile pasi tu ua i a o tahuhu i le tau le vanu le i le po le aso lua le aso a sau. Le aso se fulu le o le masido February. Ya mo Wellington o le anto i tali mai i o tahuhu le tātou pasi. E le tai au lea o lea so se fulu ma le lua o le masina ni o Februari lono winga e malanga mai le lo le pasi le po ia e taunu mai nei le tai au lea o lea so se fulu ma le lua o lono winga a fio lea so fulu lea so lua lono winga o lea so tofi ia ai a fai e te le a waipe le a vanoa e le malanga antu le in la mui Wellington ya fa pelea on la eina le tanto mi tiafulea o le Pacific Justice i le aso lulu le aso sfulma le tasi leo al masino Februari ia ma lafo antu le anta i o le page na le Pacific Justice ai morisi fam talanga wala ule olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu ya mafaali ane ia lango i le page na le Pacific Justice i lunga o le Facebook. Ya o le tulanga na pe o le le tanto lango le mo le fa moe i le tu ida tu le o le sanga ya mo le tanto tanga Samoa o le visa tolu masina ya pe a tonu mai le finga malanga tonu ni sile nei se mele le tele le mo le tanto tru ya mi se le vana yu tanto ai ngolo fia malanga mai Samoa e asia si mai i le rian tru o New Zealand ia po o au te roa Elena o Samoa es fluono i se tru i entano sanga fa tasi a o lo tau la mua i le fionga ya anai a fa anai malana komiti ia e la titi ai ma ini mo lefa moi ai morisi fa mtalanga bra wane le tanto rumerana o le olua tasi tolu lima fitu valu iva fitu olua tasi tolu lima fitu valu iva fitu moni si fa mtalanga va tai. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Radio Samoa, Kasilima iva kolu amo. Ja, o toe se fulma le tasi mala fa miru tun tale li tulai ono tau mai sa o le fianga ile wa o ya tanto le fianga le tu tulangi ya le ala tu ma futa tu pe mai telephone li tulai ono se ye li se temi o le po ana nei o la se ngana mo le tanto mali ele tanto ma tanga ele nei se lu Samoa ya e ma tu te tu an tu yo tafa ilo titi fetama mangalo iso man tu leo maru ye tele la singo toi ma finga malo longa le po ana nei dinga wenga ya o lo toi ya po le da fu yo le anga ye tuai ya maru ye lo lu fa fo malo toi fu ya tu i tu tonu o le to ainga yo volo tanto va ya tanto filo yai ile aso antaio ilo na lo fa malo na anga le ai maru ye tele ye ri fa fi ma finga malo longa ya o finga no tu foi ba fi o ko fi lo ku ngar ko vani e pe wala va lo ku le sa
Io e puleale tamba lo matua puli stafune. Awale ngalo au fala awalo vantu soifua. Tolo ipatautu male peli sulla mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o basa vali vali le pasina se i sulu ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na o umasia ukele Nofo ifanga pei lesi tau langa o Samoa ai mana tua pea o polu ole ingole o su o motu ele mafai langa o nangalo le tape mali o vai singano Nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se i sulu ia Samoa lo uatulu se i vai mafia fianga ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na o umasia ukele Wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se i sulu ia Samoa lo uatulu
o ai fo I o le mua nei E le tau mate peni pese mai fea A ia malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga E o lei a lava o le ngata I fale E taele lava I le taifana E tautai ai lava sauma e afe E o lei a lava o le ngata I fale E taele lava I le taifana E tautai ai lava sauma